mamu ne yesi we chire no a ebasa na ese adwuma ye nyina ko ye bregu esese eso aba papa na memfa we enikan Kinsley mamu ne yesi we chire no a ebasa na ese adwuma ye nyina ko ye bregu esese eso aba papa na memfa we enikan Kinsley ya yekọ ne ho ewo eye ebua kwa chi baabi na yekọ ne nchen wo be ya wode ne be eba hanum sei na wo kase Kinsley ni oba bi asabi na dwere kan kakra na awo oba mprenu de di kan oba yeti so kokoro ne mu de tosu mienu a oba ye no ye ba omodin a ye keka hensase kakra pe bibi man sa abofra ni nti onfa nkope bibi man mani ni sese pempen so asem no aduru ne se producer Daroma wabo adwuma makodu social welfare for nsem ewo eye district no na me we fi kakra nanso ya dansem ni nyina de ama social welfare for ya won barikese eho enna baabi a wo ba no wono ne district ne fole enu nti mpanyimfo nso asom na wonu maka se ombe so ma hwe afiri ho se kasa abofra no eda so aha ho ya twema nwabiaja north district eye eho enna se asem no edi akwa kodi eye docs wana se social welfare ho ene adane asem no edi ama panyine a woda social welfare ano asom se wo behwe na afi abofra no wonu ma hwe hu nsenkan krata asem bi ewumbia no omo behwe ama ye afiri ho eno ye feedback baako asem no ye ti a ese ye hunu baabi a ye adwuma no bia kosi eno efiri mu a mampon efunu efiri mampon eba ye kunafo baye ebusua baye disu bedan ye se ye disi o na woni opanyini bi akotena mampon akobobra na bra na wono mokobo ye ne mu no ba na famu awu mokaya ye ba mu nche de nsa beto nsa ye mu srese mommo ye na ye mu abusua no ne funu aka fridge mu konfie mi ensa de ho asem ka no edin na ampa ne ampa se de da mu che na mu hu ye mmoboro no mo ye no saa na ye de boa abusua no na bra ye gigi sika no akire no kunafo koy abusua koy ye frɛ kunafo ne abisa ne sɛ onua krache sika no ya ready ye ba mampon ne ba betua ye frɛ no ye frɛ na ye nya kunafo no asembe ni ye bo abusua na abusua sɛ ene na de wo honi ewu na chi no amanye kakra bi wo atwa sɛ ekunani ni di ani mu me yekoye kunafo nso yeso ye frɛ no amakanti ne abusua no ha ka hwi ene mampon krodua ne mu wo mo koye mponsu a eye kunafo no ani ekire anhwe se ampa ne ampa odi ekira hwa mamamre no ka abaka abusua no nko a ene di ekire bomadia ne bra insure 104.5 on Facebook na se behwe amamre no a wo no mu koye kokoye ye no sesei no ntia wo no ama ya tie di ntia ne ye ma mu nche bie mu no ene se na amamre no nyanwie peyo enti afei die ekwa mu ada ho abusua no atu na mo wako akoye amamre no ne bibia ama bibia aba kama asumdwe aba ansi aye ready a yemfanto so na men komanim fi se ensem no de aha enti bra insure 104.5 on Facebook YouTube no eye insure TV abusua no ekọ mampon no enie we eye oba no am se wafiri mu no wo faase amamra no ye nkyire mu pichira won man kasa bebe fidue mu na wonu ma ba bebo wonu mama nie bra na behwe bi omubo mbe kyerɛkyerɛ de esi ye nyina nsuo ni mu no wo nam ho gide ntade egu nsuo na no ne ade eti de ntima ye de we kyerɛ mu ne se dwumadie ne ne mu na edie na se modom ye boa ye se ya de esi ekyerɛ nso esese ye bebu ho akonta e de kyerɛ mu eti mampon funu no ho asem ni na mom kunafo no wankobi ebeze se ye ne wo kasa kunafo no ye frɛ no a free producer so edi besi abedwafo so ye frɛ kunani a wonfa big man wa no akwaba apomoe yo mampon busua wonu mu to aye ni kunani na no ye tena ase kai me baaka na se wonu mu koye no na amane kakra bi wo ho ese wonu mu koye kunafo no ya bonu a besi ne onyini ti wadama Ohemaa medase on say kunani asemi eba ye nyina ni se support kunani no se abusua no ene na ani ni
nanso kunani so baya wayi na di kyerɛ sɛ ne yiri na sɛm fa no ho ebi so kura na bibi wɔ hɔ a adenti yɛ frɛ wa wonfa because what dwana to ayen ama ade en mefa sɛ anuafo na dwana to ayen okay ɛne yɛ frɛ wo yɛ frɛ wo bekyerɛkyerɛ mu ma atiefoɔ kwa bebree bɔ waba so ka bi ma ho sɛ da bi abusua mo na mo de hye no no enti kunani ni de ɛyɛ moa na bi a mefa sɛ wo mu so wɔ ne na wo ba mo mutu anamo wa no so sɔre na waba ma yɛ hunu situation no ama adɔfo adawroma Oma pebi amai ye frɛ wa na de ɛwɔ sa wo ye no na sa wo mɛyɛ de a na opɛ so kyerɛ sɛ enti mampɔn kurani be me na wadama ye ha de ye ni agoro free sa ansa na obeba na ye betena ye fidi kase so de mframai besrɛ moa ne ye benya moa na wate atena no de ye bɔ mmɔden ne eduru mampɔn kurani ne ehu de a ye bɛda ma post na fe no nkyerɛmu awo no wa kyerɛm evangelist Kanaka na yanko Nhyira kasa sumbi nkan na te sɛ da nyanko panse obi sam say te sɛ ho yeah I don't kind of broken man sorry how's the definition everything is fine that is your weekend yeah of any definition and I jwada yeah yo Ohemaa, let's go straight to the point okay then na papa no ba me kan na atiefo bebre na sɛ mama nka saa asɛm no me ka to sɛ panim yɛ kwase abuo hwɛ yɛ wani pa bi wɔ hɔ a personally no ɛn na nim dua no ehu na no wɔn so kwase abuo ni obi a wɔtuma fa obi di hye nipa nya asase de o okay nipa yɛ mfa na asase de ɛnyɛ sika no afa na asase de wɔtuma hu nipa ɛne naka sɛ me no betena abɔbra wabere kwa hu sɛ sɛ bempa dua sɛ yɛso hu ano makro a ɛnto na bo na bia no ofri nipa ofri dudum what me wo ba aso fie papa panimu se na oba kra na ona na bi na koye ankade afutu na be ma no adie ba na chi akofa ba na betena fie that is the first offense because oba na odi ni tena fie na so wi ya nyame adom onu oba na tena se nya kwase abuo na ye wo a onu oba na wo baako so onya ne ho ade oh edidi ma mo ba na yare wan kan che na busua o oba na yare anu bi ya de ama busua ni hunu o mo de hye ansa no mba fa na ya to bo ni se so hye wo abusua na nam se sabe mpraduasa ebi se wanu ma na ototo abi nti yare o ho de se ya gi yare no asem no wie okay because echo epia ani hu ni danta se se yepam in size that's all yes apam gu ha ebia na so chen no okay ke abusua na ba mu se yempa abofra no ayaresa edidima na abofra no omode hye ni wie se ye fa no ayenya no na meba yenya eye oba no dia onu ankasa ni nua wuo no yenya na homa no so na mene no entwetwe enkomo kakra wo de say yo kisiwa ne makwa ba mo ha ya no de mo san akomo ya de Nyankopon adom na won so Nyankopon adom yo yentima ya ba mo nche ya wie ne se yetena amansa fidi kase so esre mwa senka modisi a waka fridge mo no ye boa mo akoyi na mosie na nka sumdwe aba moko yi a check akransa yete mo nka de na se so ni na no so ni ane obitina awa mampo na se enkansa mo kaka masika semo ho ni ane ya enti ya bi ani woni se bibi fa won tamu ni ane hu ya sama ni obana takana watua ubenji le busani se bibi won so wa se devi ekire na akwa anim odu die ni sana me de dada ayi fo se omomo atom fo se omomo an Nhyira ate ye be na ema ne ma yonso ye hu so nti e de kada mo no di se ti abo exam ne me akwa don de ya won so afia ka sembi e wo mo nti exam ne akwa da ni dia no yonso ya hu me ba kisi wa nyabotre edi enti na eye be ma no se oni mu ntu sa na mo no mo bo no be dodo sen die na na wo kana na no moye ne sen the battery second city bisano was sitting with ya father down prana kan ti ku amma e ke bisa be mana o ti bi eni mo
If you're saying to the moon, that's where I'm yeah, man, I need to be none. And I don't only long for any more. The Kayanum say when you have a pimone. Then I'm not it's my name for man. For that, you are not almost need to have about and I know when you call any of you, they are traveling for. Oh, yes, we need me and the Batman was the phone. Dafo nyabotre mwane de ya kan wasem manasi sese nyanya mwaka de entimen ne kura ya framo wo emframa mu nanke ya twen se china no enka mo baba we breaking news awode ma ye se dua me da wode da no a kunafo no betena ha bi ma wono ye fa nani mu mabro ho etie na sem se woni bi eti ye boa makoyi no no anko na mutibi koda ne ye I think who soon after she made a regular or not a block a can and stop. So they could have run away. If I tell any mamma, I don't call any to chum. As we are doing the phone, you will send off as an office. And no, I'm little blue. See, I'm more winning baby could have won what yes, I see as a basse. Ya crowd, your person, a coach, your much, can I want to be in Chile, baby, could have won it here. Anymore. Anna Mokoya, mamma, no man coffee, uncle, as well, and ask when you are no man and uncle. That's why you're so solid for my chocolate. Young Shirley, this I didn't expect me. You're trying to about way. At the time, you're not them. So young sir, I didn't have any young man, Cassandra in one of them. I was for the gym. I know, dear. Wadama, young fan come away and see. Echina, Wadama, I was young in our momma. Na yentenase na fe ye hunu baby a ye ko da ye de ko mampon ye pese yan kasa ye ko mochirema ne hospital hokotua e de ho dance de krata e be kire ya hwefo ne aboafa wonu mbo aye etichina abusua no momra wai right me da se ebebre evangelist kakaka bi na men komo no so na hema na manu gwasem so hwe onipa asebe mpraduasa ye onipa bi wo ho a opemwanso opemwo woyere ahye frigim emfie sei miensa ne akire wafo bi de se onya ne ho ade o wawu atọ so wodi na kwahye frigim wanti miamfa funu na ma na se abusua na koba bi akopemwa di anim ne yawo se asem kaye bi akire na yankwa sa amamre ne wi a ya baba ya ye na nya wusika no wodumufu okwa abeso onfa ne yire ne ho because o ho abusua ne se abusua na mmere nipa bi wa bema na se nipa bi wa o yakwase abuoni ankasa okay why na din se busia na mre onso hu maame ne nie ana maame no nso no bema bi ani nachi abaya ya one ne kasai ena tu anamo ne kasa busia nim emu amre yeah ye tra busia pani no so ankasa enti sa be pada so timi fo timi wa o ro kawa e fa bati ani nti na ma papa no anya antaba ena busia ne sa okay papa no me kansi sudua okay one ne yere no ntam no abusia ne de no one ne yere ne ntam no bibi ho sa ho bibi ho okay ase so no so wasa no okay de amampon ahane mampon de enye kwan bia abusia wey feedback na te se de na no ye dwumadie no bibi betwa mu no breaking news se si ya na ensaka video no ti na etwa se ye ginkyeremu na ehunu ne enti akunafo no wanko bie na abusia no nko na koye eno nti na ma ye de wey ebetwa mu na ye koye nkomo so entententem pa dia na opanyini po Ghana Limited se men kancho se what the energy drink fufuro bi aba Trisco ye friend Trisco opese day no o fresh wa ho de anwode wa hwere no bro so pa wodi ane se ubenya 2 Ghana cedis pe ubenya Trisco chocolate taste no kama pa kwan ya obefa so obeye ne se wodi nsuo kakra befra wo milk na the milk kakra afra eno ano no na de hwa wanum keke sachet no ye wo 20 gram sachet no wo ho ye 400 grams na fe ye 400 grams na eno no wo tin ni mu FDA so age adwatondie atum a kire se FDA stamp no ebo ho kama pa ye number obetimi ene ye di nkomo ana open dodo atu obetimi afre ye ewo so no 0302 247 ana so say 0302 436 649 na pe ye Trisco energy food drink ni bi
na wonso bobo na bibia enko yie Bomba stores say what the bono experience 2025 na ebre wo me pa cho ye ko bono wo dia ne say 16th August memen the year yanyina ye gichi ye ko Botten Caves and Mountains Fiema Monkey Sanctuary na fe Kintampo waterfalls and so ye de wo ko enya no ko ye bedidi canopy walk wo ho picnic vibes no wa no hwane kwadu ba ko no say hey my friend beje ni nyina bo ko nye bi da I say would you say on park ni mu unya kwadu kakra bi adna hwe mani sa meto ade na wo hwane kwadu no Nhyira Bomba stores na eboa na odi wawura eye fema Monkey Sanctuary honomo ye cave hikes a ye beye enya no ko transport adi wu free eye yije ko no eye full AC full nyanya wo dem kama wo ntrem wo dem ye de wo eko aduane wo drinks enwuma wo betie ba bia ye bedru gate fini ade nyina ye se ni nyina 500 Ghana cedis per minute of one my girl na she fiache wo also oba no to da fa be ma ni pie kakra we 500 mumi 1000 mumra na yenko misraw ye betu afri eye kumase eye eija me pacho ye ben Victory Baptist sorry da no amachi no no pepepe na baase ne etu ye hwe be emmo be no nkro no de na yaba entwe madane nru ansa no waba phrase sia ne booking reservation number ne 0261671686 obetimi so afre 0531090068 enya no ko abrochi sem obetu kwan ko fa ne ma no ne ade nyina ye behwe ne nyina ye website ho so ye hu sem no bebre egu ho www.bomvastores.com bomodia ne frɛ ye ni na fe ye ne wo enkobono no tap send say papa no eno no e afesika bra fie what you say send ye bibi kakra ye tap na be issue tap send app no na o first transaction no promo code ne issue insure fm e ba sa e bonus kakra na so odi ahwe wo how far Flora Kids diapers na ba tiny nyina gini choboy wonu mo gini yo ya enya asem ketu akra wo de bo abofra na to hu ye resi ko si no hwere no dumie no enya ya no fo de no bia e bo no na ne to hu afo dabi we di abofra no betimi ada na ho na ba time watimi aye de wo pe bia Flora tissue and na boys and girls no ye di twi street what you say open dudu and open chemu foforo bia for Delta paper mail that was 0243 033033 na wa bomodia na wa frɛ yen na ye ne wo edi enkomo ebre yi mu de menko eye doctor eho na mema doctor akwaba doctor na pom to say yeah we are done maybe I fine for school for mo nyina mo ntwe premier na ade de esema ena me de ema wonum we a pretty lady a sanitary pad kama pa ena me de ema wo na fe enye no ko woni ni anenam we a pretty lady panty liner me pacho nyemi anu ni sei na tie misrew wudu dwaso na nti sei ya mento pretty lady sanitary pad e wo mother with her bi wo mu a e bom ma ho ban efi infections ahodo ho enyare wa ahodo a e bia nka bekọ jonso bia na ba bi na obenya no pretty lady sanitary pad ebowa we safe something na panty liner no so ye kama pa adwuma ru ase wa ye no makomako aduasa ye akere se na watch ebusome no ewunya ba akwa obetimi de atwa busome no nyina awie we eye market outdoor diaper ya to ne di obatampa emu ya to fo kama wonu a wontimi keka won ho ennante enko eye jonso bi ahodo no wonum tie enie ubibi eyare dayar sabia anaso se wontimi keka ne ho a we ena wo hia sizes ahodo no nyina woso kakraka pa akra na strips na won chen no obetimi atwe na de atale ama ne ho ato no ya che gloves nso makomako nsia ehyem sa enso ana we ye market outdoor pants wo bi o ana ni nye diaper no ope pants no pacho eni sei na tie de ntima me page akere wo nyina ne se wudu dwaso a wo betimi ehunu ne awope na yemfa so kwan na ne wa chenchena enti na mo be no dudu atu e de bi agu so to mu supermarket mu ene yi e ma na brow shop ne bi sa pretty lady na oni bia na se store no ache
eti wodi wani betire mu amekom traffic light me pacho your number betimi afre yesiso no 0242 770304 0242 770304 betimi so afre 0553 291477 a pretty lady sanitary pad ene makota busuekuo no na mede wonum emma yeboa ofikote wato ye wo fidua ye mu enkomoi me pacho me mfiri ofri sita peposo so kote na ofri ba hai da me mfiri wo disia ya tuma firi fio dada matu ho wa tumi dada nya botre me ba asemi ebusu to me kana bra insura 104.5 on Facebook asemi yenkomo aye mame Queen Eleanor mama efe amano etena so ache na bibi fufura fifira chire ena ama opanyini no atoa yefia me mana kwaba na yemisa no se ne natese ne sen eja yebo a me mo akwaba yena na pomwe na be ho yepa jo yeda Kristo ase yede ye wa hawo no atoa ye ewie de boko medical ba se de wo ka se ya ba ha abeka ho asem na yetietie mu nyina ne se ya ba ha no ekoye nanka Dabi umba hande na wadama ebi kwa no obi afere na obi so abeka ye ho eti kira asem ni nyina mu na asem ni nyina ne se me wale megire 2017 okay na oko ordinam ko ekwa so kotonton ekudwa so koton na me hu ni 2016 no ye se opaware se me nware no me so na me so me tiwo se me ni ayire okay enti wo ye se edwa so no omoto susu wo ho enti okudwa so no okufa de yo na odin otonam o infantini by a friend mama yesi efie din ne brofu din de Mary Fosu okay kwaso no pacho no ko no wo hin okoni dwaso ase ba bi edidwa bia no de na me ko okay na wo so omoto susu enti se me already se me yo no ho ade dia na me ni sika dia na me susu no moto no me ntubi na no na bua na ma ni fia wo siye wo timidi siye anti sabra no de wada mu mi ntwawalu na why ready se wo be ware na boto munye sa anti ono wo ye se wo be boa wo boa de omo a me ye me na okache me se omo tususu enti matubi na metimidi aye no ho ade a enti me tususu ne free 2016 be 2017 na every week bi aye 1.8 yes ikada 180 Ghana cedis temeto ya no emani si 2017 na mde ye no ho ade sabra no so utunya beze eno anzo ajiba ne rekototo ya rekototo ne ma anti ye be ni say every week ne yes ye bebo si ye body ya Paul me any evangelist ye mo because as I say ye hunu madam ma Facebook for onso mon check bi emma me na ye nhwa de 1.8 week bia Tuesday and watch 4 o'clock okay enti na watwe ni wo mu na watwe 9 okay enti okay enti afino 52 weeks and tibere 180 cedis by 52 weeks we mental ke bisa 180 by 52 you say no no coach okay be 9,360 akakaka na enka wo ya nya 10,000 ya kanisika 100 million medasi nti Dawudi sika no wo amma akire me waye ne ade ye hu ne ma bibia ye bibia mde me ye no ho ade me ni ayibia on se sere osiba ya tenants and also oni me dada e school time okay na 180 na den adwuma be na wo ye nti me driver ni me twi trotro okay ye trotro driver enti me ye no ho ade nyina wie ye nya sika kakra na ye se ye rekoto bank na ya ma ye adwuma sa tususu ni biem na media pelon ato ka ye me amedia obi ka na metwie ono ana di adwene no e bai so no wa adwen pa ene di sika no koto bank ye rekoto bank no ye ho ana na ni fie ono de mako 2 times eja sika sen na mo rekoto bank mfa so amunya wife no ye 75 7,500 na me man yi mu 5 million so mfanka ni sika ho nton ade enka ni sika no okay ene ka 17 ye rekoto okay enti 17 ye rekoto ono ka kire me se ni fie ono de mako 2 times na nsuo to ane bafie onti o ma no mo tete wo fo o de amemo mo timo no na o mfrɛ sɛ nsuo bafie
nti nsuo na ba fie no o maame yesa me enko ne enkohwe ya koi na nsuo tae ba imura de na ta da no ti e ko hom premier no nsuo to tita ma ye ko nti o kire me se plot na da hase no ade na me enko yi sa sika na da bange ho no na yemfa ntwa blocks na yemfa nsi da na me nko so ntususu no yensi dan no na yemfa ma school for no ye ben school for no kaka university for na yemfa mo rent the rent o mo 9 months bi na o dan bi nipa 40 meje madam fu bi so ye bi aboa no nti yanya ne sa nanka me mfanya ka ni bi sɛ me ka sɛ mɛyɛ adwuma me ayɛ akɔgye loan atɔka nke mfa dan ne rent wɔkan na ɔba prot na mani nye ho ɔka kyerɛ me sɛ yɛaware yɛayɛ wedding akɔsensan wɔ abɛn mu nti ɔno wade a ɔne me dea me so me wɔ biribi a mene ne dea saa na ɔyere no ka kyerɛ asɛm ɔka kyerɛ me no ɛna megye tum ɛne yɛkɔ starte twa blocks ɛsii dan no na yɛsi no mu no ana ɔsan ka kyerɛ me sɛ baby a mete no ɛdan na single room okuta matu minini ni baby a okuta tu oba ba ko mema ba ko to ɛsɛ nkola no enyenyene nti me ntu nko ne fie ho na yɛnkɔtena ho na nkola no nya ɔmo dan yɛso yɛnya yɛ dan saa brɛ no ansa na ɔbɛka sɛ muntu na wote he na mete kwamo a me ha dan wɔ kwamo na ɔno so te kwamo ɔno so ha ne dan na awafo no mienu mo yɛ dɛ na motena ya me wuje no ho ade we no ɔgyi ni nneɛma nyina ba no ebedi 3 years wɔ me nkyɛn ana ne de tede mo ho enti anu mu no ɔka kyerɛ me sɛ me started dan na me si no ana ɔka kyerɛ me sɛ na master susu na master me ntia susu ne tu me gusu a me to enti me started dan na ye sie no ana ye si dru ba no ɔka kyerɛ ye ntu nku fie ho na single room na yemi ne nkola ni nyina ti dan no no ne nneɛma na memnema awo kyerɛ wa ha ti enko na me family man sɛ oba de ma kɔtena ho ɛna ɔse na dan kora wo siasi me prot so ɔno ne prot wo siasi so na wo ne me kɔtena wa maka to sɛ bibia me no dia ɔkɔyi dan pipes maame oyi maame sɛ ɛni bɛn na ɛwɔ so ɛyɛ mele fosu ɛna ɛwɔ so mele fosu ɔka kyerɛ me sɛ ɔno ana tɔ ne plot ɔne na danfo ne tɔe ɔmo tɔ ne 14 million ɛne sika 1004 ɛna ɔtɔ nko ka sɛ ne kunu na ɔne ne wo first born ɛnyama no na ɔse ɔno abɛtɔ plot papa sɛ ma hɔ yɛ nsuo ma sɛ wɔnyɛ nti wanyɛ ɛna ɔde wɔno akɔ ne na danfo no ɛtɔ bi ɔna danfo no tobi ɔno nso tobi na danfo no wɔntimi nsi wɔn yɛtimi esi ne bi nti ɔkan no yi dan papers ma me sɛ menye na memfa me din ɛnkɔ so bi menene me nyɛ nkɔ yɛ na me din mra so bi na daakye bibi si a ɛna meyɛ mmɛma oh wow ɔbɛyɛ yadeɛ but mmɔto hɔfo no bi ana megye pepa no de to hɔ ɛda mankɔyɛ o wɔde krataa ne ma wo krataa na ma me sɛ wokɔsesa din no kɔsesa din na mede mmra so bi ana wankɔyɛ na megye to hɔ saa ɛnɛ kyerɛ mɛkɔ akɔ ɛna ɛne ada nti ɛdeɛ na ma wo revie me ready amfi na yɛ dɛn menim sɛ one sɛ royi krataa ma me sɛ adwen bia ne ne tiri mu sɛ bia bɛtumi asi ana biribi saa nti ma nyemeyɛ bɔtoɔ na megye to hɔ ɛna mede ayɛ dan no nti yɛtu kɔtena ne fie hɔ yɛkɔtena hɔ no yɛawie dan no na yɛwieɛ no ɔno ane dan no na adwuma wɔ ho maboa na meyɛ dan no ma no dan no ayɛ kamakama adwuma bɛn na adwuma na ɛwɔ ho no na fie yɛngu hɔ nsuo tɔ ane ta hɔ nti na ɔmode blocks atoto no mode nnua atoto so ɛno ne ɛfa ne yɛde awura inside yɛgu hɔ nyinaa na nsuo ni hɔ yɛde polytank asi so nsuo wɔ hɔ ne nyinaa yɛ wo bɔtɔ mu ne nyinaa na ayɛ yɛ nyinaa na yɛmienu nyinaa na yɛayɛ ɛgya kyerɛ mu yie mesusu no a meto no mato no 8 years baabi a ɔde wo kɔɔ yɛ ɔno woto bi ɔno to ne deɛ na me nso meto me deɛ me deɛ a mato na mebɔ din sɛsi a 8 years no mato 1.8 ne saa duru baabi wɔ saa tɛne ne baa sɛ ɔmode 2 million bɛka ho ama no ayɛ 3.8 nti 3.8 aka 20 series mama efe busa na ɔgye tum wɔ ha aka 20 series na 4 million every week bia nti mama efe busa me sɛ ade adwuma na me tum yɛ trɔtrɔ so wa yɛ adeɛ nti mato nti sika no ɛba ɔgye a ɔmfa nkyerɛ me no mɛtia ne sɛ wɔsɛ makɔtɔ ayɔnos mɛtia ne sɛ yɛnkɔtɔ wei mɛtia ne sɛ yɛkɔtɔ wei metumi ka kyerɛ sɛ ade na mabɛɛma mato susu na ɔgye a mesi fa oji afa blame ebi na mpebi kwa to watch abomesa ana bia mpebi bia na mpache o meba o ye to susu ye ne susu a ye to e die sanya wa na wuyi a susu nura no collector ne ko o fa sika ne ma o eye den na wo yire e wo access no kwaji wu susu a wo to ye o mene se o to no edwa so
group a group I'm so group ni bi and what me share mu bi enti every week bi am dey the minimum 1.8 na metwa na me dey man one dey ko enti oje scan ba na osima kota euros me hunu me busa ne sika no aso osia amaji ma na me dey akoto cement abego mebusa no ase na mde akofa anya bego ummisa na dodo onko kan cement ne nso nhwe se bio oso oto cement 4 bags so pepepe unkan bia me nim se beyere no bibia no na okay sa bre no odi sika ne ba no na dance fo wo ho ubenya nipa bia o dance fo so odi mu dance se o yire na na agi susu no di brew oh me start for de ne no o ho no ewo wo ya busa panyi wo gasi ono kwa na mama so mama nya oba no ono na nam so mama hu sister ono ene ya dance ne o ya busa panyi wo adwase de no di mu dance susu no me to ni nyina wo ya we me kire se susu no de wo to na de odi mu dance se sika no a wodi to susu no na wo yire de ato iron rods wo de ato se me ne wo fie ho me ne wo fie ba efie wura bi ne ya hye friends wo edan no adwuma ye nyina wo ya we bi on na hwema ye bi de beye bia ona ye si dan nyina ene fie no ho adwuma bia na aka bia a me betena ho a ye siesie ni nyina sai ni pane ya we okay to aso ye friend tola okay o ye fie wura on so asi fie o de ma school for na rent asi fie kama ye na hye friends wo ba bia me pesa wonya ntiase kaka ba bia na nka me pedance fo ne ye se me tu susu me yire de mako susufu bi ho me tu susu na susu ne ba na bobo nipa bebira abanye na emu me de ma no ne de obi nyina ho ba nipa de ma bobo bebira amane a omunyu sam tu susu na emu so no kwaje be yes ba no ba ya adwuma de ba edani sie ni bibia kwaso bia de sai nipa ni nyina me keka kire obi a okay pacho to akọ na amane yo anti ye sa kwatena fie ho no na si ya maboa me asiesie ni fie China door na owura ho no ayidua me nam tofura makom anam de bai na achiri friends rivers ni dane rivers ebia bobo ya chenyina in sliding glasses okay nti sa abre no muyi mu ne ma free kwa mo no a obetena oba no so na be China door ya de no okay owura ho na chimbe ho sa wo inside the ubefa ho no ase ura chime wona me se ahwana si plan me ma no se ne braba ene si ma no na me se plan na etan ena me ma yes ubu emfi ebu yi pono no ene US no ne pie ho yi ni na fi na se share no blocks okay ene ya ne kama ene ya de toilet and bath bed ene ya two tiles ene ya de ma ene ya kitchen ene ya pie de dan ko gate ko pie abontin to free gate mu ba no afa no awura kitchen na de awura ho na ba bedroom okay ne nyina ani aye saade oh ya ye wow enioma bebre ani aye ofi asesa no ne kitchen na ye dan ne ye kitchen ho ye kotena na kitchen no ani yi dan ba ko ani ye de kitchen dan ba bia mo kotena ye se bi o si kire mu how many rooms dan no nank aye two kitchen ne kan wa nank aye 3 bedrooms okay ya ko ni yi ba ko free ena ko ye two ena one hall ena toilet and bath ehihim me kwat ye ko ena ya ye toilet and bath two tiles na ya nya nhwe toilet seat me tofura dum ena de bai me wa dance ena kitchen ya two tiles asisi mu kama okay na me ne nyina na ye ne nyina yo brawa ni mo enti ye wie no ya tifio kama wode dana ma first 72 million waje ene de ye anyoma kakra ka fio ye complete year eno nipa ne tam aso ene obi so asa abeji 60 million 1 year ono so tam aso enti abe na we meti fie hobi me na mbo pipa ba me nsan so sikam adenti a eja oya say am me ntiaso na se fie ne dia ba maboa ne dia na nso so Debbie, if you need an idea, we are you kunu, we are wedded husband. Obana can't go back a wedded wife. Why, yeah, a cucuni cacratch, said Bibia, Kinting. No abutreca, no abutrepa, Babu turn me wild do babia, nothing macanyam or cacra. Okay. And see, Minabutrema, no more, yes, I knew money a corso. Now, when was semi mediano, Yama semi in arbitra, a hano. Okay. Me mediano. Ah, yes, yeah, the Bema, hide your tocano.
de wo ka say bra bebe ye wo fie ho no mwanti modern krata ne ma wo ma wonya kokoduro kokko ye yes eno yentu nkwotene no na onfa ne de no ma han ne de atim sisi de ne atim no ene sa tembe ho na ye onfa ne nyina ma han wonyi ne sika na me say no ya nka ne sa nka me ye fisa na me ha dan wo kwa bo yentu me matana wa che wona adem ba fia ena o me ya sa be ye ahase susu nka me to e de apeka atwi ato nzemintwi amanfo ka na dache no me yo no maya ma ne be ma me ka de ya adwuma ba me amo me dia metumi de agina station to station e de ya adwuma enti everything na ma me susu no enti se kwa we na me fa so enya adwuma no so se me buada na me se na di besi e wo fia enti ye hu dede me hu ya se na busiafo afre me se omuhia me ne mabusia nyina omuhia ye okwa no akaka chon se me meji ne fie afre ne nsem enti e ma omunya sunsun ni gidie bi se obonti ase se me meji ne fie afre ne nsem eno mo sore eno mo frɛ me na me ne mabusia me so me de ka trotro no ye made titrifo a mo jom private car so me de omu nyina di machi she trotro ne mu e ma twum ne de koe ye koe no mo ye fa ahunaga anana pado ewo ahunaga sisiachi akira ya ye koe no na so ma ye group o mo to ho twen ye o mo so doso ene no mo nyi ekohia ye e ba bi ewura na ya sori fie o ma so busia panyine ye sofo ena ahemfo keka ho ene ye kwotena ase ye tena ase no o mo ma oba ne bonu nkro o kani nsem nyina ewie na o mo se wawie akawo ena mo so me kan nsem a me kan nyina egu ho ena mo se o mo tena so no mo se de ukuro ne kan de se wanya mfumso wo se ka wabua wabesifie oba na busuano ena o mo se waye wei amaudia na so peka ka na emu ni nyina mo dia mo ye wedding enti se ene ka ni ho woni ni ho a ka na ye wo ye si ufie sa obetima ton obeso anya adwuma enti wo so peka obuano na munya ka na dan na kura se si uprote so enti ye wo dia ade enti na wonti ase enti omo kan ye no de akoisi ya ne so omo tu agina ena omo soro kwa bonti ena omo ma ye bushia ne tena so omo sere ya omo twom ho kakraba omo bai dom ne bai ne se edan no ni tun komedie ni ono oba ne die ni nyina o de ma hanya sika no ye nchemu pe abusuana ne kansa wow ye nchemu pe se adwuma bi wo fie wa ye nti sika ni bi ye mfanye ye wia de bi ka ensema ne de ache ye mienu so ye adwuma ne wo fie ne bi anka ensema ne nyina ehu se sika no asa ye de adwuma wo fie se adwuma bi ani so ni ho de ye nche sika no tu obi afa ne de na do de be toka o fankoto de ode ndie be ye de ode be no de aye wow ana babushan fo ka se omde abane ye nso ana mi so ana ma tunsi aguso amma mi tunsi aguso ye wie ne bompa ye guso ana ye na satam so na enam koso e wo menene ntam na bibia nsi akoso ache na mi twa me ho nam kofo bia na akobɔ ne dua na ye na wo so ko ye na mi twa na ma sama wale ya se mfa ho nkame okuru na mfa ho nkame okuru ba te se nwa wa ye mpa so ho fi na nso so na akɔbusu me nsia we na meti hɔ na ebi hwi asage ebi twa se kan ma twa se kan na me am sika ye mboto na me fa nkyɛn a eno ye ayo panyini no kwa America apusia me ba so ma kan de me dedodo bobo de atutu meka papa ya ye kana semu oyo panyina nani afi kakra na wakɔ awade ne mu nkɔma na oboyo ba bia waba beduru no mehwe ba bia kɔ na ano aden tutumika bra insha 104.1 yamre insha 104.5 on Facebook YouTube ni Nhyira TV bra wonum kɔ ka asɛm otu nsa guso no ba bia waduru no wase na nkoso ade na siye enti me ka kyerɛ me ka sɛ nyoma sei na nkɔ mo kan ne nyinaa ma bibia na asɛm nyom kan ho bibia ye mo kan ne nyinaa de wo yɛ ntam ye kan ɛna ye de sɔre ɛbae ti dane de ye bae wa na de mo wana wa be pumtama wale yagui wana hobi ne fie no katen se asema yakoka ni nyina still wa antiase o foko me kra na bibia e bia na ahodi ni ho nti no mpese ono so be ha ne ho na ahodi no anka me sha kwantama akobodua sa abonti sie ni de ewu ana ye akɔ no obi akɔda abonten na sa natin na wa sɔre ko dabi
me ho de me gina me na so bibia wo okay enti eno achi no ena oka kire me se oka ya friends obi be ha dan ya free ho na ya ba fie no na bibia nkoso ni nyina achi obi be ha dan odi nipa ne ba me ho nipa ne be hwe na me kwa adwuma ti me ba no so obi abehwe dan no ena me se yo na oso be saba ti ano pa maspake ka medwala achamatade a maspake ka na ese so me betu ka na kwa adwuma ena nipa no ne yere ebae omo bae no ena odi ne ka chense mikro ni gina on ena o se ya chia ena o se kwasem bia oba wona mo beka enti ko omo bae no ena me no mo ka se obi abe ha dan wo fia o se ne maye fo ba ye wi ase no mo ye 12 ena egu dem ha enti ye mpesa bia mo bunsuo se ne ye nyom pasabasa enti pipa no mebo ahyem umma abroso ebi beka ho a ye obetu afiri ha me keka bibia che no se nyina wate ni nyina obedi so na se na sika no wai na se sika no wo fonso okay ti se okokoyi na wode mai na me se na me na se kwa so ba se si atwe me kakra bi na me ma eye adoma hwefo nyina so akwaba ye ko weekend no twede ampo na dawro ma mobro humfo no wo hu ye mobo wode ya ba ene dayi mu osana abosome no ne de to so du ba ko ne nai na we thank God it's Monday obrajumadi na wabeto yen a ye die no dawre di kan no eye nkomo mienu ne ka bo mu ye nya eye feedback bia na eye very urgent na esese ye di hu nkomo ye nyina be kai eye abusua wonum free eye mampon abaye punafo baye se me yire wu waka fridge mu fridge no sukochi adaka no wahye ko bam fie miensa ene a kire ni ehia se yi no so meboto mu nye abusua so baye wonum so se yensu ye ni bi ma ye ba mo nchen na ye besere mo hommoa na mo so mo ye ya doye emre kakra ni enti wonum nka ye wo awie ya wonum di video asende ye adan ya won se monte enkan nyina sa asem wa kire o na oba no a wawuo no amane ne amamre bi ho na esenke koye na ya yewie ama ye de to so ye ne yahwefo ehweye ye frɛ eye oba no a ne nua ba akoka fridge mu ye ne kasai wo se kunafo no ya frɛ no amane a ye koye o ede anyi wo mfi free producer so ede besi eye abadwafo so ya so ya bokunafo ya bono wo mfi enti kosi se chinada abusia ne nyina bebo anan ya ba studio ha sei na de wo mu bia no ya hwe na fe ya ba nan ye de ye duty ni se ya beko mampon hospital kura emu ni da ni atwia ya di receipt na fe ya bebu hu nkonta na ye de a kire mo kama se de be ya befofo no obi nso ho kire no na ye ba wo betimi asoye mu eti ho ne de apompo no ye twense kira wonu beba komo atoso mienu a ne ye die ye opanyini Paul ye bo a wode kan ba fidua mu ye ma me Queen Eleanor na asem no so wode bibi foforo bi na efre kire ya wode aba sankomo yi ne ye di a mode aba betri ye midin ade Ohemaa Benewaa tena se na yentoa enkomo no so opanyi eti momo no oyama okoyi omukọ saafie wura na meka se oni ye chefense won okọ ne adwumam na na me de se dia na esi wakoyi oyisika ne ma na me ba nwumre no na ade asanti ade chen Tuesday na Monday ade chen Tuesday na oba me nchen ka che ofiri ba bi ono da nkola ne de opie bai oba no benya na me na osisika no mo de ama no ana me se wen o se me de akototo na me se sai na busia ne ka no omo se bibia no mienu ene yan tenase yan plan ade na onko ade kototo ade a minimum we nti sika no ebi wodi aka we o sika na hye mini onye hwe ode mame ana me se sa wo be so me kwase a me so no wodi kan ka che me se ono ya mfantini ba obe kire me se me asantini be ma wodi ni adwenya bi te mfantini wo te kaka wo ne ko tran wa te kaka santini ko no so wa mfantini ti buku ayi woni kuro ma be kan de na sa asantini ni na kan na ti ye omunyina ti no no de asantini ne no kasa asantini kasa ya no ne meka ono kan fanti okay eja de na sinti e ma na sa ba ni nyina ne se me ka chanse sika no a wa ma me bi no opeso bo me kwase anti me bo ni dua 1000 ye be dane sa mu ba ko be che no ene bo ni hu no de ko abusia no obi mu sa ko da abusia no ene abusia no se sa week na mu ya wada na ye ade be cham ya be di Easter anti ya wada mu hia ye me nsa ya nsa metena se bi ena me ko ne ko tena abusia fie
ɛne ɛsa tena ase abusua ne nyina ɛsa tena ase me de manfo obi anim akyi nti ɔmo kura mbufu saa da na obi anim akyi na me se tama mo de hyɛ no afei no obi betwitwi n'anim abedware ne ada timaba yɛm pɛsɛ mo ka bia mo betimi aka yɛm busa ɔbaa no ɔtoto papa so a ɔno mo se ka de asi no ɛno ne hiae ɔsɛ obɛbɔ odua na ade ba ha ɛde ɛna ɔtoto papa so na me kyire mu kama me kyire mu no mbusa no na ɛsɛ ɛyɛ no korɛ ɛna mo ka kyɛn na sika no ɛwɔ hen omo bɔno a ne papa ne sɛ yɛnya wo yere wa homa nti na me pɛsɛ nka wo di si ba bia de besia ne sɛ sika no wa ma bibi ti wa ma me no afɛ bie na no ano ɔse aware on ware bie mu abusua na nim na abusua ne sɛ on ware bie mu dia ne sika ɛka wa bo fie on wɔso woni ma no ɔmo busa me kan ɛna ɔmo ka kyɛn sɛ tua ne sika ma na afɛ fa ne sa kɔmɔ na busuafo afɛ na ɛnɛ na nsenya mu no ɔde nsa no abase aware sika ni nyina sika bia mai meba ma menko eye ma me Mary Fosua ma me mo ha mo akwa baba nsha 104.5 Jafuri stylish ofuri mesra ohwehwe ma me Mary sika sai na ade to obusua na nim se woni ne ware ye e ka wabɔ ne se ma me de me twa nchecha adechie bia no wo maye hu an fefe no na kire se ampa woni me no mienu nyina adi no yie woni yaka no yie pa mema akɔba enne yosana boso me no ne de to so dumienu wo afimpi mienu ni aduonu no mu ena mo fanche kakra na yenya technical challenge kakra ntina ama ya check kakra no nanso yaba no de ne yaba yedem live on Facebook me pacho Facebook no eye Insure 104.5 yedem live bomodia na Facebook abusua ni nyina makwaba sonko kwaso class captains ahodo compound prefect school prefect boys SP girls SP just obi anya na djuma na yensuso mu na yenko ne kama pa sanso ene yedem live on YouTube no eye Insure TV YouTube abusua no so me mamu nyina makwaba afia little just wo mu doso no wonu mu ho obi a mfa ne position na ye maintain sanity wo page no so na fe yenko yeba no motivation akakra me dey ma wona ye benada enti kakra me dey ma wona say motivation gets you going but discipline keeps you growing and somewhere ye kanu ye nkuranshansem eno no ma wonya rehwemu ma wonya nkoden de but ye frɛ bibi ahohyeso eno ne discipline no eno ne be ma wanyini so be hye wo so hu sesika we ye di we ye ni asem we ye ka we ye nka bia ye we ye kɔ aha ye nkɔ eno ye discipline so be tinye discipline ho ne basa boa wo ema wunyini e wa brabom motivation kakra ya mede ema wo eno no medin e de Ohemaa Benewaa team ni nyina aye krado yenhyase na yenkom a edi kan so dia na eye Evelyn Jessiwa ya woni omame e ba ye na won masem nyina ne se Nicholas akroka na wonum de ne ba ye ene wonum abafidua yi mu biem kame ho ne ma wonum akwa ba ye misa wonum se wonum na te se ene sei Evelyn ya hwan woni Evelyn okay opanyini wa ya hwan ya Pemina Sechiame. Okay. Eja bema wo de am fancy bema so ne bema ni nkomo. Da da wie mu na monam kwaso. Yo. Awie de boko. E go fa asene avri na menana ne bano. Okay. Enti asem no nyina Nicholas fa menana no. E betwa manim maame ye se misiesie. O maame no papa makwai. O maame ni didi matem. Eja e betwa wanim kwa beso. Eda wonum bae wa masoro ha bi won. Okay. Baby na me wase o. Okay. Twa sen wo wanim e de ne bepie wanim. Wo de emo ne ma no koma akwara no. Omo yen se obeka ho asem a. Yen se obae a obuka se e kase nu o mabọ no na o metua a wo tetraye no. E na me a me ko se papa na ade na me nana no oba na kofa no. No only a moniska say the acomano. Na Momaka wasem, and to me yam fee, and now mobile. On by a goose wire canon, or my minute man says, a phone and make a catch when in the man. Eh, no, what you farm so. A croca mamma, a croca mamma. What they say? Mamma, minimity, now a croca, no, papa so.
ɛna menim ne din ada jade na wo kan nti wo se ensamfo sɛ meka gye no sɛ me wɔfa sɛ no a wafa me nana no a wafa no deɛ ɔno na akwadaa no obiaa sɛ akoroka no ba a wohu no akwadaa no a na papa obiaa nkyerɛ sɛ akwadaa no pamina sɛ obiaa nim sɛ ne ba ni akoroka ba no ɛnso maame mpɛ sɛ ne ba no gye ɔpapa deɛ onim sɛ ne ba no ɛba fa ne nanani ɛno nti no ɔne di akyire ɛkɔɔ hɔ me wɔfa ase teɛ nko na me so mete nko ɔne kɔɔ hɔ baabi deɛ ɔteɛ no kɔka kyerɛ sɛ akwalaa no yɛ ne ba nti wɔde wei no ɛne nneɛma wei bra no ne sika ɛde ba ansa na ɔmbɔbɔ mamaneɛ nam saa medeɛ mentwe ma nso wɔ akwalaa no no obiaa nso kyerɛ sɛ obiaa hunu akwadaa yi a wɔsorɔ papa nti medeɛ ɛgya no hin na saa akoroka akoroka wɔ China ni wɔsɛ yɛ a na ɔteɛ kɔkɔkɔkɔkɔkɔ akura ya yɛ kɛn wohwɛ n'anim a n'ani ne yɛ Chinafoɔ die no bia wei no kɔ asusu akyɛn Chinafoɔ kɔla no a ɔpapa nti no nti ɛmaa no baa saa no ɛna mekɔkaɛ no ɔmaame no ɔdidi matam na ɔtwi faa so nam sɛ kɔe nti meyɛɛ na meka kyerɛ ma ɔfa sɛ wɔnya bɔtere ebia na wɔn bɛnya nuhu bi na wɔn de dwa ato aba na hwɛ ne mu a obiama na msɛ saa ne tɛ deɛ yɛmfa mmra ha ɛde ba ha deɛ a yɛfrɛ no a ɔbɛba lɔke sɛ da no a yɛde no baeɛ no a sɛ yɛ ne nɔma no yɛfrɛ no a no wɔmfa no nyɛ sɛ wɔmfa sɛ yɛakye no wɔ police station Nicolas akoroka no yɛakye no akɔbu store ni obi store ni ama yɛakye no na wokunu agya me ba wo wodi de sɛ Priscilla Opoku sese wo ware Nicolas a odi be ne de be ma wo ha ne be na da wo me da fo wo ware Nicolas a wo se ne be den odi yi nyina be se ya no akroka pharmacist ka ho mani abre o Mrs. Priscilla akroka boni ye abusia se ya fo bi anya so dia asem na no e den because Priscilla what the Priscilla dey Opoku Priscilla Opoku watwa su atwam wanyina ba bia wawura Nicolas akroka mati sisa for baso na ye ka say for better for worse there ni bibia we pronounce you husband and wife ni asesa wo din na ne say Opoku akroka okay ni so ka say no say akroka na sa de ba fra radio okoro e konfo sa okay eja inti mo ba ye no de nti a medi si wo so se wo obema na wo ye panyini so a wo da wo numa no ye krata bi ade ma Evelyn ene Priscilla se mo mfa nkwaja wo krata no kosi assembly woman so okay me na me ko ma assembly woman okay ena wono anso tua na mo ede ko fio me ko ye na metwam na maame no frɛ me akoka maame no frɛ me se nsaka krata bi assembly woman de krata bi abre no okay na secret ye wo mu se ya kyem ne ba no no mpɛ so ka mu secret no kyerɛ ye okay no mpɛ so ka no se okunu kwafu bo ba o de be man eti assembly woman de ko ye no akroka maame ne ko si no so si no papa ni ho enti o ba na o de ma be man okay enti be man no ye se nnua bi ye soja ni bi enti wo ko boda mane na o motu anamo se na aha na mo no no mutu na o mu ko pebe wo tira ya teno o ko enso ni aramande no ai abusia asemu a ye ken asemu a ye sere de ne nso areho sempa abaye a wasi so wanya mfie sei 19 years fansa obayin so anya sei se okosei nti wonya me na wo 17 years 17 years e de na to school mu twase nko hwe so na wokɔ ni school no one Michael akroka ti asem ni mu yo akɔtwem pna akɔdi mpaso gro tadua school wakɔ agene certificate ni e de ma no any baby akroka junior akroka we junior waba onhwa akoda no afa akroka yi ni tise o eba no ya me ba no ma behia abusua wode mu ni sika kakraba won matena se aka asem no amaka no wonum de asem na to aye fidue mu ha na yede ya undertaking ye krata no ya yede stamp ni bibia si so na wonum de akọ
Womo de koya busua no age krata ne kosi assembly woman so na assembly woman no e de akwakoma akroka maame na ne maame so de ama wo papa won age krata na akroka beba sa akroka ya che no e ma wodam producer etin a kire se de da e ka kire mu no asem no ba ha esese ekọ epemu a ye de ho anu yie no ba na aboa ma asem na no aboa ye dua mu no producer wo ho na call free prosecutor bi ho e ba ye se ye nsa kakrata bi free eye insura obrafo ho se eye Nicholas akroka ja wuti amane no nam de bo me de bo atiefo de abo nso na krata anu obedi mi honam ye prosecutor na se ye akroka ya mo de krata anu bre no ya remind no abusia asem we no asem wa ho me hwehwe mba papa afa me ko hunu me ba papa na se kempo die ne bi mpo ne wom ne betumi aye ne de aboa ba ma no es wo ba na yetimi nya no ne ka asem no ma asem no ne ka baka no ya remind no eja mo mutietie mu no de pa no ye ya o de call remind se kro mu ana mo so mu ne okoye no fuase kro bi de fuase okay na ho de ba da de krata no ene me wo fuase di koma assembly woman no ena me chia me otoso mienu odi ma chi ka chem se nana krata no amode koma Nicholas no o papa no Nicholas no ya che no akobo obi puru store ni ame ya che no ame ya da kwatum ti na mo frɛ no no ma no a yenya no na che se project for na je phone no no mo dum no enti sa na so say o papa no eno ma no ho okay ene de come assembly woman me wo ho na assembly woman say ene me nko jame na me no nyina na de call ye okay e call ye no ma me so papa kwafu enti em fama no na o papa ba o de be ma no na o de ma o papa no enti be so me da ko musa say nsa kakata so o de ama no kun na o motu ho anamo okay anamo no o motu one ne blaso janinu se na menim se wo mo ba ha ana o mutu anamo no na se wo mama na o mo ko o se se o akoye nto ko enya armande ne ba no ya je se wo mo ni ho asem ka bia bi eja se amani a yenso free ha ye de bo wo ne se krata no yen ya so ate ma nipa asem no woni nsem wa ba mu no afre ye se krata na bedi wonum ho ne mu ma ba ma no ye ka ye kwasama no afre no wono na ne ho akoka adwam na ade na mo anje akoka papa na wo maame no mu bi namba ama na ya mfre wo mu se akoka ni ho dia se wo frɛ busuem te se enya busueni bi ne kasa o papa no na ma wo bɛkɔ no se be otwabe anopa tututu na wokɔ obaba anadu be se no wotwe obaba na nipa da enti mi koi mi a metu anamo na makoka kire o papa ne se esi de fiada men ana brana na wotwe se ne men no enyina amra nhira na se bia wo no ye meka mani fio enti mi a metu anamo akɔ okay abusuya yenim se asama ye kai mwani edi eche Mrs. Resela akroka won so wadwen yo say de wona na aka no wote ase akroka na nke ekope no na afenke ahwe ama na ye na se ye de esa abofrei eye ne ba se ye si wodam nti asase ye twen kosisi e benya o maame ana wo papa bi ma wagina no wakasa ama ne ba no wote ase maame Evelyn pacho wote ase ti ye ntwen na ye mfa ni nyina nya na achi amen na onni hu dwuma na ompe panyine bi no mfa ni akiri mra okay evangelist asam no ba bia pompono no nananyima mechia edikan misachi atiefo nso Mrs. Aproka ati say yankopando nananyima paton kampese mi so onamu bisa sembisenka obema me kwanya bi de bisa be ba ko mi no bi Mrs. Aproka na ayi dia sempa na Aproka ka kire wa uja school ne atwen plan we bachana mi ko school na unko school na me ko anam se dia sempa no tumi de 2-3 ma utimoto su nyina so ma me se utimoto su teto utumi etena moto su ko twem plan nyem dia sem no ka kire aka jam so be hwe me mi school de mato adwuma o so be hwe wo school de obeto adwuma na o ma me no nhwe ana na woni obi hwe na o hwe me na woni obi ahwe
me be so was some answer. Huh? Yanu. Nama Misham. No, my mission. Then she ben sana na can want some out here. Okay, objection overruled, Pacho. Thank you. Big Mama, baby, I said no could no. Akroka, I penny to say what them. Nti, baby, Abusia, Chiami, and Fancy, Chiami, I can't say more drone, say, Obeko, no one corridor, Akroka, and penny for no the one mother. Oh, then I walk on that. And besides, Akroka corridor. And I said, you know, too. And found who I need to be. Mubi wa santini odini so santini temfa on se wonana enkanya kwasa asem se no betu ana maba o enka woji wa ware na ko chenatare na otutu ntima moye nkura bone ama etrum me bia na asa yen awofo no yada ne jimifo wo ma me hwe wo ko school akroka se wodo betu adwumam ara na ma me se uwie school on view bi mana Oh, sorry. Papa kura wa yemi anka mini wachi ama bana boss asam no de arehu pa e ma rehu pa ne se ni mumu no anka ehu ba ma no ne ehu no se die ne bi kwa ne ke betimi ayaye akwan susu dem one se die ne de ka se betimi akotwe ye ka se ya betimi akotwe die ne enti eno kura de emfa ho na se de eja ka se oni akroka papa be ba ha no ho ne ebehu die no so firim beba yen ma oni papa ne mra ho ne ebehu de ebefirim beba akroka papa enu masema wo de beba no ebe me nyanyina so bi okay eja Nana I woni makroka akroka woni mentrase debi akroka ye be ma ne be ma mu ode o debi omo language o se say be ma ne be ma mu ode any friend say akroka sakasa ne ntrase no nti se ye frɛ obi akroka na kyese be ma ne be ma mu ode nti sa akroka sa no ya hwe omo yere no fe maso tongro ko se ma pa de mu ode nti na ma baya no o ya baya no to such an size beautiful arrogant democracy lady no what me a drop school ni akroka ko twempena akroka no ana akroka na wo pe akroka na se uma ayifo ba ha omkromfo no baba kire din ni ente saa na tie akroka saa anti akroka yesisi muden akroka on say language bi wo ho a kro bi oman bi wo ho a ya didi atem the same language now but amono language no akroka ye obi a ni sisi mu oten medase ana be ma bi o ya akroka bi ye fan akroka bi ya side ni ye ntono rough okay ye ton ye de towa na chese sisi mu ode yo salute medase why medase bebre abusu anti Evelyn Jessiwa eni Nicholas akroka asem no ho ne edisi kosi se Nicholas abusu abeba no ye twen se opanyini ede wonu mu beba yenko mo a etosu mienu ene pepa na yeko akramponsa to a efidua mu sa ankomoi ena wo baaya wo so oni ni kunu na abra na yade bi baaye ena yade no o ma me kire no se oh komfo we de wa be mpa ma me fa wonko okodi boso me nso no baaya kwambrefo se hey akua meni wa wie timi no ntina biem yatena asem no so no kwambrefo jepini se oh mama mi wonkire mu pa meba enne akua mponse ba no dom wadi akire wodi o maba nye dom kuma wonum nyina atena se ka me ho na me ma wakwa aba fa wani bra behwe bi akato see them live on Facebook Nhyira 104.5 YouTube no Nhyira TV akua eto say baby aye boko atade efe medase uyi ne he boutique te me nyina waja enim promsa uchire ba bia yi na ke so akoyi bi okay akua awie wona nam de na de wonam awie de boko ma me pa chana nsem de ma nsem be da wo se be ma me ne tie ma wu mo se makọ ba bia enti me ba won na busha for da wo de ja ye bai okay enti ye bai no mo se ye da se ye mra ye bai no pa cho ma ama ana pa cho no ye se nyanka se ne pa cho ye mra okay all right dear woman nie
kwadu akwambrefo ogbo nyina wo bo kwadu die na so umame we mpacho meni kwadu no wo hwe ni nyina gu so mame na kwambrefo de ba bia wo gina no se won ya wode ama ya enye won ne ketewa na sem nyina ne se wo mame na gu awade watena wa ye hwe ha mame egu awade na wie woni nkyiremu bia wo be kyirema kyire ye ne akyirema kyire ye kyena ama wa ti producer won na nye won ne ketewa Ghana ha emra wo ho nenso emra kro no anso mayen freedom to our rights min fasa akwanya wesu nkyirem toda nanu ye DNA issue na binu bisa adena ma bie be ma nanim makata oba nanim da bi my bias da bi oba na se min pasa manim beba ontimi nkyekere no pi enti ni ye gya no saa nenso here there no de na atwa se esie no esiye eno nti kwambrefo anu asem ha ye bekwa kotie na so maame wase eye kwambrefo maame de kwadu bi bo de wonim fa asem ni mu nyina me ma wakwanya se ka de wonim ansa na makomaame ne ho se de be ya maame ne ba no otwa tora mehunu se wusu otwa tora mehunu na yemfa de da ento de da obeya wade a wokoye ene ho nsem kakra pacho kade wunim na yenko mebeyi me wo ho no be ma no ba se ope mebeyi me so me penen me mani nyina penen nti ene be ma ne to ho ene oba no ne be ma nso wo enkran ho oba no wo be ma ne nchen to oba no konya efa afuru to ofa afuru no wo ba me nchen na ne tam be so wo be wo nti awo ni mo no na me ben ye nutrition okọ kuma nti me de nante asofo no ho ebi ka kire me se ma me pe ba bi ho de ne fa oba ne fa nti sa oba no obeto na to atwe why na ka sa me kire me pa cho asofo ne bi asofo bi no na so no o ka sa kire no wonya den no ante ma bra me ben ho nti me so na me so me yare me so na me ben yi die ni nti kame yesan ho awu ena nyame age me ben enti obi kire me baabi ena me de ne koye na ye kwanzo so be man so woni mu ye kan ni nyina kire wo yiri bo mane wo penen e ma yiska me be yiska ena ye de koye ye koye nso so ampa nyame ada wo ma me be yi ho to no ho ye nya aboso menso na wo twe me ensa ena mbe hu to no papa ni yiyen mama kafra saa busome nso no na wo hefa na wo tene nchen wo so wo yare no me na me hwe no me dwa ne ba nganga no akora no wago no be na wo twemienu na yade no operation ni mu no a ha no a me de no koye na wo twemienu ye se ne na ni kurokura ye nyi David ni ye mia me de ne ba hospital ni abemia kora ne da nsa so na me de ne ko kora ne da nsa so na me de ne ko wo kurokura afrin kra bai ye ne ne koy hospital ko mi ekuro no e me ne huni na kora no kete na atwemienu na atwemi nsaba yade no wo ba no na no wo kire mo kire ne de mu wa wo tenchen so na hunu se yade ne te sein ti ya abro doctor so abro so fo so ma fe de yade ne de ante nyame na de mba wo ya cheme nya sam ketwa doctor no kra no wo ye no operation no wo ba ya mete ho amisu no wo se maame wona wo ba ne abaaye bi fefe no kokko no na me se me pa cha doctor me ba what nyame don pa se wo ba no wanya no na nka wo de ne ko ba bia doctor operation no kemesie me ba no na me se doctor na me hira wo me da wase enti let ni we ne be pie ho be ba efiri theater ho ba na let ni ne de hanky apepa na nim no ma tontesu ti na me ne bra bi o de hanky pepa na nim no tintesu agu enchen adan se me ba no se na de ono woda no na ehodre na nye na hodre pa enti let ni ebue ne be pia sa enti me wona let ni ba ko ba ya ante doctor si moja na me se mezo so me mpo obi moja enti ene ma me frɛ me na ba ko no wo mra no ma twe moja no ma me won so ye fitani ho ana me fra kwada no
ɛne ɛsɛ me kasani na akora na ba ana lesi ne se se me tena hɔ ma akora na ba nsa ɛne abɛtwe mogya no a me ba no menya no enti bibie ni sa mogya ni mu no ɛwɔ hɔ no enti menyi bi mira hɔ na mtɔye ɛna lesi ne die me ka sabre ni nyina na kwame ɛwɛ kwambrefo wɛ no wɔ enkran no nim de na ɛkɔ ni nyina me frɛ no ka ni nyina kyerɛ no me frɛ no ne bayi kura wo kokoma ye wo no ne bayi kura de sa frɛ be ma no sa bɔ na mane na nyinsa baako baata ya wonyem no a wo kɔ wo ne ahe no pressure kokoma akwada na wo no sa ye de oxygen na ma me de oxygen si obi so kokoma ebi ya na ne mfra ma na esa na mate enti akura no ya de oxygen si ni so ema be ye 2 something na say 3 na esi ni no ekoyi no koma me be ti me ho na ban frɛ me phone so me so sa me ntimi na ban frɛ me no sante ma me lese de akora na bo na me si bio ho ana me dia minika ana me kɔ de me be yida ampa me kɔ na akora na da ho ana me sa frɛ ma se be ma no e bo na ma ne unim ɛhɔ ni nyina no na nka me hwɛ nsonsono e bɛm sɛ de oba ne kaaye no ɛno ana wo sense sue yɛn hwɛ mfiri baabi a mo baaye no obɛyi wakɔ okunu fie ma ade kaa kɔsesa ne ne ma bi kɔ fie da menye bi da ne wono ho na me ba we wona yɛ last 15 menye bi da o ma yɛ sɛ 15 mako 15 me pa chao wow ma wo du no ana me kunu awu agya me a mani abra me to ho dwene me ho papa ni wo maame no e de nsam e frofro me no mani abre papa ma wo 50 ka kire no me bawo bra mo ko bae se mo ka asem no ma wo ko okunu ni wo koi e ye den no se free ho eno na me ba no me wo no ofra me say ante wo kunu no sori a wo hwim anopa be 8 anase 9 be ma no mafie obebe fie be ye anadwo be don kuna na se no du akwadu no na bo kire wo me be ya ne frɛ me ka kire me enti wo sɔre so a wo ma ne back wone ne back to a scatter city free anopa kopomo even anwumra me se to la po mfa bento anwumra ntementi wo me se me back awade a ema ni bi ti ye maso no ne ya se so me ni mu ye enti se be ma no no ma me ka se me na me ma fa kamprensa akwate sambai no ma wo boa na me wo ho be ma ne frɛ me ka kire me sante so ma me fa wo ba no a won de wo tu kwan na me se me ba na de me fa no kwan hene what me se be fa no na me so wo agya sakura na ye obone afa kye me sraw na kura no osua won ware da wonim nyansa awade ho nyansa sabe nyana makwa busumfie wa ba ni akwa enti mesimi kuta wonan me bu nkotodwe me kura wonan ti me sro ma se be ma fa cheme be ma isi da enti me de me kokuro mu ho da kuro mu ho kura na minim ho de me be yi kwa awade kura no minim ho me ko ho da tu nim ba bia wo ba no kura tie minim ho kura ante kasa na no ya me de adwa toa me mema me ensa me de wo mo ko ho enso so papa bi ne yedi ka soma no nti papa ne ye okohunu krom ho nti papa ne di yanim ede yen ekọ ho okay but masem no me pese me da so gina ho a me say eye den mo ko ba e na be ma ne bu afu se woni eye akuamponsa ntra biem ba ma kama ne ye adwuma ye den na akua free ho o free ho no na akọfa ne ne ma de ne ba bi tun ko fa wo ba ne ma free na wa fie da na me che se me nya bi kura da me mampanifo akwa awade e wa awade se me nya bi da na ketwa boy ka akire e na me kofa ne no ma aba se wonya me dan dia na wo meye mame menye bi dante me nko ho da minim ho me ba akua unua bi aba wade ase abeka ho mo asesa oni ma firi o ma me abefa oni ma firi oda me ba cho de bi
then I will feel Kuno. Me pacho be man and no matter no de me kuma me free baby me ko sam hwa yale saba ya was so one paint or de me kwa do be ye me no me ana me ba me kwa yo man nya ni je biem enti no opia de kwa me opia me tu ni punum e ma ne ka e so be ma awale fo opia no pa utim be fie 11 12 enti me sa kin no ama oka obegina poma achi enti ma me ba ko be se me ma me okrum wo no ko na o de me number ma me ana ma me so de fa ma no na bi kuno ma me ka say me ko ni pia no atasa kini ni na no de ko and say fiura no to gate ni mu na se me dwon so a me ntimi pia bonti bi nko say me ko no be pie na jo 11 ni tan no a obeba kini na wo pia odugu no botom se me man na ka me man da bonti ni pe ni nti ensem a mo kan unse mama mo bre pa o ye frɛ kwa mbrefo ma me no ka bibi fufuro bia mo gitu ma me mpene mo kra ma don be ka bia no atenya no kro ana ma me ntimi nka ni me se me nya be ma se me de kan ni tena 4 years anse na wo be ye me ho ade e ma wo be ma no kra no sa atma ni ye twem plan no na wo adwum wo ya le gu ho 3 boso me miensa me na me fa wo ekwadwalo wo gina dwaye no nso mu se Jalu we no mapepa won no kra me ma me anka nche me se me nya o na e bia ho to wa won wale me eno kra me hwe wo ma ho to bo so me miensa wo ho to wa otimi tena kem ani ye producer frɛ asew no na ye nhwɛ me na wo ma no e be to a ma me no wo asem bia wo mo fa so ya wo mo de beka me ye bi da oda ma me adwo me ma kwa ba me mu ha e ba nhwɛ 104.5 the number is 1 hello Hello. Hello, mommy. Producer, what are my prompts and mommy me so I ready if you say me kasa want say. Na ye nene kasa. Okay, mommy adwa. Hello. Mommy na prompt to say. Mommy adum mommy. Den yakopon say, mama adaro ma ya no ma ne so kakra mama. Kwa me break phone pacha wo ba no no. Ai. Na oni makua mponsa. Ya adwa na mame obeku ni mame kwa mbre phone yire no wode say wode obeku eku okay mame ade na asie wa mo wode obeku me fedi no mo fe no obeku okay okay yesi amponsa mra ne obeku mame e wadaro ma o ye wo ha na akua mponsa ne o mame ani oni anomde asem bi beda yen ya bakwa me bia emo na dia obai kenya so bakwa me woni no abre bebre sesei okwa yarehwe ewa konfufie wo ba ye no kwa me si wontimi ne ntira biem e de na onim fa asemi ho mama me de wo kan nya no kore pacho chere ye de no kore no chere mu yetio wokotena wo tama ye no operation no na wokotena friends say bosu fie ho eti pa me yesa o mra ne yento akola ne gini because adwuma na wo ye no wo wa wo se de muti ye ma wo ba ye to ne gina ye ma wo fe no bono o ma me ama na ama ene wo tena wa me de ni nyina echi atwagu ama wo ba ye akopa no edna betena o de ha wo ti ye Pentecost wa de fie ha on wo muti motu mudi abobo ya kwame de abobo ya wotim bo ne kwa de lion wo pie na fera ma na mo ko fani ma mo wei na mo de abegu wo fera de ma mu gu ho ba yire gu ho wei gu ho so gisi ka koto dia ne wa botin ana adwuma so aye ba sa ana kwame ye se ko pie ndu so dia no abidi ana wo ye se wo ma wusika ena ese bi na nam se won ko ba bi anti opia na obetena dami na siaka no abesi wa na dudu ba ko na wo ka na dudu ba ko na ti ya to dami obu akoba wo pie kwa wa chekwa na wi ara abesi na opie ba na atan obetena so maka na oba na abeda ena wo adwei wo ka kire sia ne se ena kwa me mawusika ena de na kwa me se e bia na gu ho na di enti na me man ska da fiase na hwe bia na de call bibi enti wo de aya am bibi ye de na kwa me se nye de 20 to be better call bibi a no de ati bi ta wono aba ku na wote wona ase ni de kwa mpo esi wo mu dem mo to gu we gu drink
kwaba to drink ni se do mama adwa me ba wa ba me kwanya se me misane de me ba mjina so kakra bi mama obaku mama enemre ma wade hwan ye dendenden wutira yeye wanya bemma woto mu ni ade hwan na friend lion ye hwan me ba se me woni pa kolo woni obi a tira bobo ya driver na because bobo ya driver ba se me ma bobo ya na woni wukunu kofa mu ni ade bibia wo na so ama usika motu nyina gu fridge mu na so wo ma wa akoma no mama me ba to be ma no so woni ne nko ya na montam ye fan ya woni ne ko a da bi me ne sa o mo akoma yi masem na no ma woni wukunu ofa mu boto ba yire bibia wo na ena me chere se sa to ni yentam ye fan de ne no kura yi bibia ba woni ne ko na awotwe ne enoma ne sa o abe na ba wan kire mu se mama mi kunu de yentam ye kama mu ni ade wan ka no jina twa me na me ba mama ba to ba me mama ba to whatsapp na so me so ka be ti amu o to mo ni bibia nya ado ba konfara nda bibia wo ho wo se wo ma wusika ana wo kaka kire ma me se ne wo ma 26 za ko do bibia na wo de ato 26 wo so asika ni sha ana wo na je se sika ni wo wan se adwuma nye ni wo fie na dia ne bibia wo se mesere ama wusika de je se sika ni sha na no be ku so de a won ne de tokwa me de wo se na wo nya sha na bibia ti me de ja nya yi afre da ko no ma na sister fie na me kan asem no ma me ko fo na no wo kan wala o ka kire fre kwa mo fu da me se kwa me obe ti abe ka kire me se bono na o ma me de ka ba de fa no enti ya brefie ana kwa me so mate nya butro wana bo kwa me amane se bono na ya wona ko ma me de ka ba de fa no wona bo tie fra amane se bono na ya o ma me de ka ba de fa wo ana tie fra na ka se wate enti on so bo kwa me amane se kwa me basi ko sifie na bofa obaku maame o de ka be fa ne ban e bia ne wale fa ne ma aka ho ti basi ne ko ana kwa me ba no beti no fi ti kwa me tre fia ma nwumre dri e kaka na ka ne ye de ba na kwa me friend phone so te mama obaku ma o de ka na ye de abo na me de me ma ne ko ti ma tupum ye wo dem me ma obaku mpi ana me se wo de e ma ne nko ma ne wo afedi na wo ye na ni unya no o ma me friend phone so o de kwa na mako je na unya so kasa ho no ma na me ka te mi ku se me de mi nya mi ku ene kwa bena enye dey emra no mo mehwe ene mi ku ne kwa bena e ba ye mo so be ka ma mpre ena de cha se mo nya kwa ma mo nko e na kwa bena video ye me ba wadaro ma to ma mi enti ka ne ba ne se wo ba ma dwa Tamenka you know obati wachi ana wo twene ma na wo nua wo mo twene ma ne buka anim wo ka se driver no kura na wo driver na obefa wo ka se onim sa nko me fa ma me ba o tobo ma me misa obeku ase me ba obeku me bisa o se wo nua bi e de car na ma me de car ba wa wadi ase abefa o ne ma pen wo se de bi wo nua ben ne ba ho e de car ba ya wo ne ukunu be ye dede me ba to me bla ba ko driver ni na me ka to me family no no onim ho no ana oba yen so onim kunu anko on kwa ka te me kunu se akoma o ma me ntinu be bi me ti won ansa me de ne nsa be no se me koya ma me ansa ma fa be ma enti ba me ba no se me fa ne nsa mle na me ntimi nwale ana me ntimi enye bibia enti de na me kunu ye me ho na ana me fle ye e se ka me o fre ma na wo ti ya bi ne be nye no mema adom ahwefo akwa ba se eneda insutweri ampo nyankopon no ode akyeye wo hu ye mobo sana bosome no ne de to so dumienu wa fempemienu ene aduonu no mu ene ne dei kaka nyankopon no wo kita ye mu pa ene obradwumadie no wabetu se ye die no enkomo edi kan ye nyina ye wo fie ha ena oba bi e frɛ ne Evelyn Jesse wa ne ba e de Priscilla wono mu badwane to aye se ne ba Priscilla na kodi agubone wa tadua mu school wa graduate age certificate ya tell say wanya mu ba
na one hwan na wo ye si Nicholas Akroka wonum de Akroka ho asem ba ha ya che se Akroka de mu ne nyama kakra bi aba behuna ni mu na wonum kɔ ya de krata ma wonum se won fa nkoma Akroka se ehia no krata ne koduru ekosi Akroka abusuafo nsem na ye wa ha na producer ese call aba call ni free wo se ye bi prosecutor o krata mu de beja mu de hwa Akroka na besi ya ha na wadi nsɛmɔne bi kakra nti wabɛka posifu akache na wada remind enti na kyerɛ sɛ deɛ wɔ mu no wɔn mo agye ɛfrɛ yɛ ne producer kasa yɛ yɛ wɔ awie yɛ abusua no aba sɛ yɛ ne mu a yɛ ntehwe ɛne ɛsɛ Sara bia mbembe so aduru ni Nicholas Akroka damu de etwa sɛ yenya abusuafo Nicholas abusua no ne wonum kasa nti chia me panyina wɔka ɛyɛ maame Evelyn Jesiwa ho ba wagye atum sɛ wɔn abɛkɔ na wakɔ akɔhwɛ na watoto no panyimfo no aba ama yaka sankomo no yɛdi awie de to sumienu yɛ kua mponsa a wɔba ha sɛ oni okunu na tia waase na aware na se no awo mu onya yade na o maame kyerɛ no sɛ ba bi aduru no konfo bi ɛhye paa me de wo bɛkɔ hɔ na wakɔgye ayarehwɛ na wakɔ sumfie bae na be ma ne se won pɛ no biem ye frɛ Kwame Wahama Kwame Jitu mu se woni ye bekasa watu da no ahye da meba ne meba kyena saa afa kwa de o se me na ma me nka hwe biem ɛna Kwame ma me se me ye batan asɛm no mini mu pa ni won kyerɛ mu enti ene mekasa eti akua mponsa ne ma me ne onua no maba ye nya ɛyɛ Kwame brefo ma me madwo anso ɛwɔ ahoma no so me din de Ohemaa Benewaa tena se na ye ni enkomo no ma me adwo dia na wo ka no bia na ehia me titiriw ne se ye bisa wo be se woni onua bi aba wade no wase abeyi ni niama pe wo se da bi okunu ya ni pakwa osuma ne ko ye no no ko na onua bi wo wade onua ba ma ba onua ba ma tete taxi ni ba ba fa no niama no me wa dance fo okay mami wadarumu ebra woko akonfo hwe mfanche me akonfo hwe ben okwa yaresa wa akonfo fie no eba ye no ensam wakoso wo kakra no na ne kwa me ankasa fi se wonum se kwa me ni mu bi pa wono ne ja wo pa mo na e de na fe de pa me sa ti na Nhyira kwa se me me wa ne bi no na sabre no mama na we obi a ye operation a ti se de kwa woni ahoto se de obi a wa to bo awo wo ti ase enti ye operation doctor ben wa operation bi baka se ma mi ya we ni nye doctor ya we nti kokotra busum fie ne so ho doctor ben kan ye wo be twa ntro se doctor ne se kofa bi ko na we ale ni nye doctor ya we na obi na abo obia so won ti mi ntan ka se obi na abo obia nti no obi ba de obi a trafie ne wu e na kwa bi tia se ma mo ko na se ma wi a ma ko se bia de kwa a che se to ada na itimi da ne ba fie na fe de mo mra da ne ma so twan Bramon ya twan Bramon ta ko ni twan ya foma mo to tie wono kwa mbu fu na me impreso ma na nwale ne bana won kan na de ma na ye no won ti ase so ati ase ana ma me so de be ni ti ase bosum na kwa me se na de na wo de na yiri na kwa se bosum ase na wo mo na manie wo ti ase ene ye keka ya ni kwa me twachiri ene nyina keka ya na enu di akoto ye de waba abetina ha wo ti ase ye no abetina wale ase na wo ba ya no ye no hia wo ba ku de hia wo to ko bola so ba makuta bola na obi gbachi wo ba da sia onse wo fie wa nsi tu nsi kakra mu tie tie wo fie wo ba ma de sama wo ba ma no ma sama wo ba ko abon se yise wo fra no ma ne ba wa ba sa fie fo nya ya da nse fo me ba o madwa wo de na so pese obi sa wase madwa nya botre wo sa do ko tra sa wo nya bo ya ma na se bre bi adu na se bi a emu nya kakra ko empo ana ya se wo ko na ma ndo mi no so maka tra wo ma me na ma me ko ti na ma e me ko na mi so ma ti na mi fie ana mi ko ma ti na ko mi ko ti na ana me ko ma ka se no wa so da wo ma pa me ba bu sa me se me medwini se na botre madwa ma ba di sta no wo se sta no mo be kasa ka me ba nya botre nya botre me ba wasi opesu obi sa wasem kakra bi nya botre no yi na no ma me na fe ma ye ne dasefo ne nkasa wae mama yes me pa to wo se me ya de no ne nye akonfo ya de no me pa to me wo ya ye bo ma me bo ma ne se ko ma no me pa to se hospital wo be me da simple kasa na mi tie
wo yale ye obetire fi ande na de ko ye me ko ma na hospital wo be me da hospital so be fia na ma ko ya de ne ba de me ko hospital 2 times no anso na me ko le me ko ya no so se wo no mo da so bo na me de me ka so me hia me phone so da Dabi obi aka wa ti me to bon tre aduane a ye de na me no aduane be wa na me de aduane nti na wo so ma no o ko fa ma no abeda mate me nti aduane me de bro no ko na bonten na me de bele na mo ho bia se we kasa na we kasa ye nte ne ehunu ba bia ye de asem ne fa majo atmenka wanti so dia na ko to ye no asem ni nyina ne se fie ane katia ne se wo dresi ho enti fufu na ne ko do a won fa no fa ngobi ni woni ebi so jalo bi egu ho wan fa fie na wo dro da da bi akwa amade ne ko to aduane bedi enso won de so won fa won de o chiri fufu wo de mawo na se bi ase da bia na edo na de chire nwuno da ko bi na onya na se nya na no amansa na gawo majo a o to fidie ma so de wo to aduma fidie wan ka se wonsia majo a na wo pe na me chire na ma no ni na ye di akua mame ne nkasa mesrew majo a ame papa Mr. Me mama wa efra mo hema wa man papa ewie fe nya ma wakuma mrafo wadaro mo baby asese ehia me pa ani baby amigina fi se kwa me de wose woni me nkasa nne no ne makasa china me ni ho haw na nso sebi awade ne gie mu ne ade de wo ye panyini wo ye ba panyini die na wo be ka fa awade ne ho sese ye bi so beku alante fo ofia biso beku awade no wo senkaye sese wo ya ba panyini die na wo ka o ma me na wo so bisa nsa asem no bisa na ma me se die no wo ka sa me ba train ma me gina so mame wasisi bi misa se die na wo ka fa ba ya wade me le ba no wo to ne die me nwe no fi ne ba ne nsem minyo na wade mkro mu go kwa na de na obai ba e wansa ma na nkwa awade ase abane hunu ya de obai bia fa mu atete opia wo manom ne ade binum dia su chen wei na de na obai wansa ma na nko ne ba no kura ba ye no ba ma no kura no na busuafo wo bia si what say ye behwe so kura na be bia na say wa fa hene ti wo je ba ma mi jabia wo kan no wo papa ti ne mu e ka sai sa kura no na wo ka fa wo ba no awade no me de me sa awade no me nye me ba no onye wo ba no me me ba no awade mame wo ba ma ba ala ambefu wa ma me no gina afidie no so no won penen won na ta me ba no won na penen e ba ma nya me antada me kura me se mo me so mo soro bisa the whole we ate for the men se for me won se ma akoma akonwotwe brada da mesi foforo ba akokora bisa matia obeka mo asamboni akiro bi se wo ere obodi ka da fa oba we kwambre fo mame wadaro ma wo mame adwuma bisa menye yenya no odali na enye kama wo se mame ebisa mame oti we ba bisa no se wo se wonu wonye ne ba no ne ba ndie wo twini mo ne betene ye pe woni kwambre fu a ne bewuo me ba wo ho die na wo mame ni ba tenu wa se na ku bisa wo ba cho bisa me obi wale ni kuna no one na tifia ye tiri be yi oba na sesa ne menya nya ne pane kura wo de ne ko enfie mienu e ka se yanye no yima no wado ma de miminim kakra wasanti amamre mu ne se ebe ya yemmo wo ba no kwa adunti nka abofra ne yiri ni amakwa be ma no mpa nkwa busuani bi ti akire kware se kra wo kra se wo kofie no wakodu wo wonkwam etese na fe no ka busua ba ti atena ma me so madatu menka ka asem no eye pa me ba pa me wo ko ho adakwa ma me ne wo bi ba fia e ka ko pa cho wo mo ba ye no ba panyin ni bisa ne se na mo ko ye no kwa me aba ho da Mamini ya no se pa won friend pa de misa no no officer no krabi ya ba wa ha eti twai na mimisa bibisa o se wo de oniama ne ko e wo ma me ko ase
Kwame Nancy what da obi ama oda wa na na so say Kwame ba behwehwe me ba cho obwa Auntie, Auntie, say one kasa he problem pane de ma me dia wade ne be ma na minyan be ye kan som na ode me kwa na say no ma me kru ni de ma me nja no ntim fam na utitwi pa so you mate me say wo problem ne say me pa to me problem say be ma no me nwa no me kru no no me kru no no ukunu no me pa to na ba te tin ni de no wode ha me no enti ukunu no o ware ni ube ware ni bie mu do no me pa to me kru no ne mfie mienu na te ha ye de me party so do de no de ye me no no me sempa nyefo na je awade no ntime frem papa no e ka che ne se me ko ni se ntina be ma ne de ye me am ne me sempa papa no be pa wo no be hwe me kunu man te we e want to hwe no me ma ye bi pen odu ba bi de ko awade titemire ni mu no a ne anyini nyansa no ye ko eje nwi na ma ko la black bi ho e a ma tam nam de sikato na hwi ni me ko me du fi a se me ni dan ho ye ga manim di aye obi be di ma chin ma ko me na hwe a na me se man ko a ko e obi tin fast na me de manim fe de na sa abo se me de ko la me nam dan ho sa nam de aba wotina ho mfie me enu twa de me dofo asam ne ye ka na se se de ko be me se me ka no kura kire wo se na yade ne wo mu no na no ho nton mame wo be ya mama je mame ya se me ya wo kan yedi ti wo ye ba tan ewo nkwan a wode abofra ne fa so no enye awade ase ntokwa de bi wo bia fie free ministers so ebesi form ebi wo bia fie nanso etudi edin a yedi ka dwene daachi ene akoda no a wabamu ne awade no in particular ne yadwene no ho ansa ba ma no waye yesa ne ma na ebufu ewom nyina ne se wakwa akonfufie mpacho what you say enti na enfie mienu de agitum sa ache mama what you say enfie mienu de na ne ho nyanto ne sa so sa no ho ansa no ofri wa ba nyesa no sa meba maajwa amane wadaroma sesei no akuamponsa mu wa no ana mu ja no ma koda ya wonana ya wo ka ho yin so mu ye ne den wadaroma na nana no de ye fena tompa de kuta ye de mano na de kwa ne se kwa mo ko se na djuma samu wo fomonya djuma na kwa me ye se wo de afra ne ko aban school me nyame na bunum na to ne se mo no de ko international oba ne se da on train preach na da this was not international o me se wonya djuma eni wo se sa ati na o ma ne tra wonya sika o na ko international maadu amasam odi kan ne de wo anyima no me se akuamponsa kwambrefo wo wanu na wo ja no ani e bisare na mo nyame na me ware na me ne de nyame na yi wa no mi sa wa en pacho na me na fa na ba ko e no ne bisa no ba ka me ba no ma me se ne ba ne de wonyi ni kwame brefo ensem kwambrefo ye wasire mu ba oye wa wotwa mu no da ye enti won chele se meji mu aye free wadayoma nanayima mami e pesa so ye nanayima mami wadawre mu bi bisa so ye nanayima de wo bisa masam wo nanayima oba be ma o wale wo bi na o mami asem bi amayo bibi aho abe ne ge na asem ka kra bi ho na se ne bu ofumpa e wo se mami wo tam ka be fa ba na wode ne ko so say no mama yenyina ye Ghana fo wadaro mati asam eba ne ye da madwa enti siamba senka na wa ka be ka de wo de abeka ka mani ti ba choti ma faka e me mame me po me tama so ga ekwa anka me faso ne se oba yinya ditum so oba wa me ba na wono mienu na ewade ense woni mienu asew ba no de sanfuntori ba na e no di ni ba no wachi a me do mase enti ka me kan de na hye me yem na ma hwa ma kwa me awa no se mi pese bi hu se won se ba bi asem no pompon so nyina gina ye se ye ba wa ni biem ye wa ni biem abafra no so ye ba hwe no na wotwe bi ye ba ma ni sika sei bo so me ye akwane de wo fe no
akwani die obebuka to omeni sika yentro me wa mane say na watwe mane say die na wonim fa ho maami obeku won send uska me ba to what you know mam hen three so what about 70 what the bible so me mienson fa bi ma na no me free akwa na ma wa say mama amadwa na rebeko ba no me no be sia we say be wa ka ba am say ka say point ni tie mu anti da wa me sia wa ya mo ani mu wa le no wa ma na wa le mo ba ko so ye na ni wa le e na ka le ya me fa ti di antene ka kan pasan ko ni no wa ye de kakra enti ye wa le ye ho me bo na so aboa me enye ka ba ja wa de so nyina ko so bo le gu nyina ne isense gu ba na so wala se me ya butra ma pa he ya na me de ma me nya butre ma me ya de buani die ma nipa bia fi se woni me so me ni nipa ba ya wo ye nti me jebre e dia hobrase kasa pa ne wo kasa ba bia se mi ya kasa beduri ko nti me bia se ni waka bola wo ba ne kwatu go waka me so mi gina se akwada mu wa no ana mu wa no wo se wo na ka so so no tie enye me na do bi tam sa tem we gi se be ma na akwada wo se mo hwe no wa wo na no wo ba kwa business wo case so se kwambre fo o ware ya mponsa bi ya sa de ba ko ya e bi nti ma no fa de ba ko e bi nti no fa de ba no ko e ho de de wo so mi sama me yo wa bu mi a na tete du ba bi kwa na do wa de ye mfa ko ho kire me ati mi nya abotre no du ba bi o bejai me ba ma adwa wala kwa de free wo an kasa wo eti wo gina wa wo ni pe kasa eno me say kwa du a ayakwansa gbafa akwada ihwe ho wote wase 70 cedis etimi di busome miensa na sika bia ma biem yenhwe eho no bomode me di adwuma bi hye wonsa wo ye batan fra kwambrefo na ne nkasa sasemba wo ye batan wo ye maame no ekwa ehwe besi wo so ne wo ba ne nkasa ne hunu ba na dwene se kwame unware ya mponsa bia mu aka na busu yente ye mfiri mu nenya kwa akwahwe oba wa free how man so ana hello no atendo sasa kwa na do ja kamenye sa ma oni producer nkasa na minti ate mu awiabo minti ate embebre sa se wonti minti ya ma me pacho hanye kom wonti minti e de America na de a ene me se me de adwuma asiw na so wo ba ne kwa me brefo ene kwa me nkasa kwa me ya hu wa ne bia mu ahwe na busuye ne animu ne akoka na asem no mfa na asem kwa na hwe so hwe oba wakasa sa bola kwa de me ho de me fa ho ban awafo ni me enu ntam wasem eduro na dwo no mo edam paso me ni ho bi nti adeche na se ya de bala so awo ba kwa mbrefo a minti bi nka wo hwe ba de wa ma mra mu no ya wade no ene e ba na abepiem no enu ti dem a wo no ba ha pato na suma da ho obeti ya na me nkomanim mame anti hwe afutuo ohun ye obien wo opa futuo hu abarabom pato what you say from so edi kan ba ma na kasa odi ka ba okwadu se wo bi fa ne yire chi ananse ne sa de ne very common emema makuma mu suro nyame di omu huni eno mu mfo mu yire no machi e wo ho pa eti sa ne ma no ne kwadu na wo bo no de da bi but se wo be bro wo de ho nso hu hia na mo ngwa konfufia ba ma wo ne bu afu wo ho so opini so wampini so waje wo ne wote sa bere na ba ne se nka wo hwe na busua ne tena se ne yefretu nsafre be ma no ma ne ba se ye de hye ne se wo bro no kwa odi ne faso ni abusua nsi nkonya wo ho amfie mienu ne kana ye den se wo hu za ya ye den me kwa ya we me kwa no de wono na wade okọ mu no tu me mefo enti de akwaso no ma me ni nim na to mo kata so hello mame ka mame ne mame adwo ankasa wie me wie ametie wadanse no me bre no nti hello pacho atemenka le pacho yo de me ka kire wo nyina ne se wo ba tan asam no ni nyina ye kaka mu nyina no ye ne poma sibre papa afra kwa me brefo na ne nkasa mfa de di kan awade ne ho oma hu ni gira bre de to su mienu bisa no kwa edu abofre ya bo no fa eba ne hwe no ho no santi sa de obekire ma kire obi ade be sa ba wo nchen na de kwa me aka kire wo ne ya hwe ne aboa siesie ama yi afayi na kwa no wa sande wonya tetini ekuta na wa sande wa me ne ekuta na wa sande ye beto ni sem bia me wa sande mo ni say mame ane oba ne nkasa adwo nia ye ne ka utima se
Hello. Yes. Say, the Okasa were children or dance for no was a big Juada Wamraha. Mempa for a chief Casabreno. 1 year China Mammy in Casamame, and the Kwame Breakfast and then Casa. While the animal, any accommodation will be crying. I am once I will chatro. Not Kwame in church, the Muncho. Oh, Mamma, make sure about Frano Kama. Not familiar whom why ye, nay, who said the air cast and what could see. I dare make a one. What's it, Juada? Or they to swat some catcher producer. Say, woman to me in our phone soon, Casabi. It's Juada when you dance for no way. Many mammy. Many more you, my dance phone to Sister, here, why? Maybe I told you so bad. But when you are in so you know. Also, my dear brain now, and that's what only pay good for more. Oh, Medafu. Our daddy. A heavy school will name when you're dinner to be cold. And also be a shower. Then the bed out a small thing. You think it's small? So what do you do? Said that saying. Now one first experience kakran kahun. Then you could post through kakran kahun. Now one farm one the top left and right. A woman what's my bench kakra, woman what them here show red kakra, more yellow. Sorry, you. Pacho, what you say? Put me out there kakana. Catcher no mammy and maybe aware ye yima meaning so many in every now no kunaya back on. As you for line on the 10. Homo would this cry new almost. A higher car warrior boom, you warrior. For when I see from a do minimum, the public brilliance and Montpayasam so ye near kunaya back on. And yet they been see Debini. Until you, mammy flower, no. Ne you was in so free home. Ne no cloning your back. And only a warrior no. Yes, Bible say, Bema Bejana Janin in the hawk, nor than a walk of baton, you know my own number. Ain't my what you mean you do? No for one nurse from Bema no pen, and so on a simple wa. Uber catch that so, where you was it? They're all yanning you. And so when you must send me, Bema watch you. It's fancy from Nessa Open Bema dear. Now you're ready and see 40 Nibiwa, 40 Nibinsuha. Obia yan phone so. It's young, na yan canamon camum, Namo Yaqualano. Asante Bema, oh, I didn't know was it to see Oba. And a mujanso was it to see Oba. And your normal sanity, Yama menum titty, Yamuya papaya, or my way. What I say, and no, you couldn't quite back. They are ready and tenacity and cancer. One can say, Uya counseling, what it? Eh? Casa counseling, I'm ready. I mean, cousins, Mr. Casa counseling, Keke. Namimpon. My, what's your name upon? I'm poor man, I'm poor man. Huh? Uya counseling. Because we be tap. Evangelist, the Manica says, here near Empon. What 1 minute can be there now. On shall so. Obana Sam from Sony Frino, until Jenny Hutum so young from Subia. I do not crowd in Tina Bedrusin. Ah, Yanko Pine, don't come breful. Okunu. When you're sure what I didn't call Lania, dear, no so one cassa, so I say 1 wabeba. Bon said Macame. That's right. What feel grow? Ah, how do you whoop? Evangelist, come on, Ethiopia mind in Ekutobana. Ethiopia mind. Okay. Yeah, well, do you be with any Ethiopia mind? All right. And that's what I would say, Menya Bonibia, Nanny Power to one only Penya. Now was a medium from Zoom Fremia. Not just 7 previous. Bobia Sunia perfecto. Ultimately, into you to some from Swan, who dear. Yeah. As I was in any. Yeah. I saw part to do from Swaya a tomb. Yeah. Now, Bama so part to a general from Swaya day. A tomb. Into a bus, I near who near ye near my beer day. A free metaphor a china, what's it? A china back was some number, what's it? Come on, and tis over cousin from Swim Freemia. 1 or 2 hours from Zoom. Who would have been my work now 2 years? Was a from Zoom Free me. What's under the car base you be you near me?
osumfunzo mfiri me wama wuni abema nso abafie ho ababi there are some errors nyama bebre oba abaye den otemase enti waya wade senkura mpo na eho kakra no nso waya yinti ese ho oso jo mfumso otum untumi nka se mfumso mfiri me na mampani mfo no ko sana I too late here me ko dwa to akote hene tia me ne mpani fo mo we den ya trago Florida. I would any. Oh, my dear, we shall have been ready. No, where oh, I will Bonnie and Quana me. Oh, my baby, mamma from his space. And that's person in the okay. And like as a pretty lady. You, as a pretty lady. Pretty lady. Pretty lady. Oh, mommy, am I, Pacho? Wait, and I made a mammo, a pretty lady sanitary pad, and a pretty lady panty liners. Pacho, me and who about wouldn't way beer, not as a way I catch it, I don't know. Why sanitary pad we air to full come out by nitre? I did money that strong con, I was sanitary pads. I can't want to say, where our mother what herb beer, a bomb man who by pad in a bow, who have a big one catch so when infection beer. Party inti infection no ebetimi apparel ebeba ho ban African the diocese ho enti oba de wonya a pretty lady sanitary pad when so ehyemu makomako adua sadwuma wura se oba bia nto ba konfantwa bosome umpe we na opeden panty line no so emu odu kama pata ban ne tere ya wujunso na nkaka na ba fie kira bari nyina oba de wanya bia misrawo eni ukodwa so sei ena etie enye no nko ye wo market adult diaper nyimfo no so bo obu ana wo yare wodafa ko ntimi keka ne ho diaper eye kama pa size bia nipa no sede ne kese sitie bia no ye wo strips wo nchen a wobetimi atwe ato ba bia sisie no duro no abo ne kama no oda ne ba bi enya no ko ya che gloves makoma kunsia ya fe na wo hehine be poto ho bia ni wonya bia wawie wey ye market adult pants obu a diaper no ne bone ye ne din we wurudu wonya de fa ne na ho a ehye no wona ada no ene wabre hye no nso sei ene tie wudu dwaso a yamfa so kwa ana ne wa chenchina sei pe no dudu atu akogu so to mu supermarket ana ba bia wo pese wo fa bi na wo ton bia nkyere mu fufuro bia wo pe no ye number ye didi juma no e 0242 770304 0242 770304 obetumi so afre was 0553 291477 wudu kumase amekom traffic lighter eho ena pretty lady sanitary pad ejumekuo no wono maso ye kese no ewo bomodia no hwehwe ye na gbcc ho oba na so ye kiko wei aya promaxi door ena wonum dia ba mpacho a Twisco energy food drink where a chocolate taste kama pa ye dia badwa so shano so mam se ne no pi ne wom B vitamins wom vitamin C D iron any vitamins ahodo aka no nyina bi ne dia hye no ma na eboa wa ma wode no aye succulent wonya 2 Ghana cedis a sachet ba ko mepacho wo benya mame nkyere okwan obefa so obeye na so di bi atwa wanum wode ane se wode nsuo kakra befra wode milk kakra bi aka ho eno anu no na de atwa wanum wode no beye kama ye wo 20 gram sachet no ye wo 400 gram sachet and ye 400 grams no so a eno so what mu supermarket baby a wo fa bia eno ane se obebi sase open Twisco energy food drink ubenya bi na so ode ahwe wo how far kama party pebi extra kwan Bomba stores se buno experience ye nyina ye akobuno ye de ni nimse nka brochire nkwa na wonum de ye ko so se nya no nko a friend is saying August ya 16th August ya ye me de da ye nim ya ye nyina ye akobuno na bono no ye akobotin caves and mountains ye kofie ma monkey sanctuary na fe ye akokintampo waterfalls ye bekom ye pi e wo bono mantem ne mu na me ba choti o ade a obetini ye ne say ye free bibi canopy walk wona mu na den wase wo wura wi ase fufuro mu ade say otima yo de say obehwe ase ohwe ase da bi kama pa sanso na picnic vibes no wo ho kwadui uhwane a no hwe
ade ni bi wakura woni din wa utimi kotu ni din say ade me hwe udin a me fra kusua ye boa na wo didin no ama no kama ohwia ne kwadu ni bi na de ama no eya chede is a very nice experience how betimi akọ sika ya ji woni nyina no 500 Ghana cedis pe eno no wo lorry fare ka ho me pacho ka ya de ko no fu nyanya esi ewom ye was snacks a ye de be ma ye du ba bi ne ye be gate fee so ampacho ya ye betua de ama ye betwa photo games bus party bus na emu ye party me won say doctor say ye ne na continue ne ne age saa no me pacho se no so sa no pa no num pepepe na ye tu afri ye Eco Cent Road Jakuma say ye ben ye Victory Baptist asori no ewo odotobi Road Bank te junction he ya kwa hwe be no nkron na ya ba Emaro mfiso sa brochins komono so wo ho ye number betimi afre na wo register memenda no ade obeba bi kwa na bus time anti free na reserve seat ema ho ye number is 0261 671686 obetimi so afre 0531 090068 na woni ye din komo ye website ye www.bomvastores.com tap send say papa no eno no wo disika efrifie abrabusuan wo fie a tap send app no first transaction promo code no ayana we use Nhyira FM ebasa ye beche obibi kakra na won so wo dia hwe how far Flower Kids diapers I know na abatan no age atum e diaper kama ebo abofra na ne to hutimi ye resi kosi don really no dumi no tissue no de se wonim dada Fred Delta paper mill e was 0243 033 033 mamenko doctor ba asuye na me ma doctor akwaba doctor Akwaba. Yeah, Joseph. Asabono no be me akwa. Yeah, kwano. Okay. And about me komo e dey na wo. Oh, mini aba nyankopon koso na wo nhira mo adwuma pa mo ye emagana ene asante ma nyina. Ene enchia no be free Dr. Banho e dia ma ye hwefo ene atiefo nyina. Dan den nyina se nyankopon ya adom na edabna da se edura e ya na ye be kaka nipa bebre. Amu se ya de na ewu nipa bebre mu ehihye nipadua ne mu a sabi etete wo mu a edi no ma bebre na ebo mo abrabom no ne ye be kire mo ba bi kro mo de be ba eye bibiduru a ya ye ne yie ya ye ne kama a ye hospital so ye kama wo be ba chese ya de bi edi ni penya ewu ne mu no wo be ba be pia ma ya de no afiri mu ewo ba heba hospital echamfo ba enyarwa nyina bedwa no ho de ya de suru fele se ye se ya de we de aye kwankro de bia ya na ye ka kire nipa se ade ba ye kwankro na wunhia ade kro na aduru sanete sadie bia be ka se we di aye fie ya de ye kwankro ye kwankro ne chese wano no bia ne sa no ogidi se ya de na aduru na enso enye no kre enu nti na wo fa ne se kwankro na enso ne se wutu anamon na de wani kire Dr. Ba ye ya so ye ho a me se ya de di mu mfie bebere ache no oba ya na ye hwe ama yade na eko enti ubeji Dr. Ba number ye didi dwuma no na awie ya me ne wudi nkomo yi eye mre ne ye didi nkomo yi ntimi nka yade ni nyina na enso ofa number na yade ya modin e wo wuni padua mu no ofre ne ye ne ubedi nkomo na fe ya mo aba ya so ye ho na ye hwe ama yade na afre mu eye 0244 988 004 0244 988 004 and it was 0244 08 34 82 0244 08 34 82 se o hwe Dr. Ba yen ye wokumase atonsu agogo Governor Hospital na watonsu agono na chi ana Dr. Ba yen so ye wo anafe enkran so ye was Painters Road 18 Junction ho ho so ubehu Dr. Ba ho ewie ye din komo na free bear bosum ye esi mu die enipa nya hoto so obere Dr. Ba so ewa si edi nipa ba ni ubekom na chesa woni ba ye no enipa bebre do mpemu ahase ewe omo ntiase omu wa de kro ewe omo wa so omo sori ye omo tipins na ya obi ewo nipadua num da bi eni udin komo e ka che wo se obi a awo beba kakra na se wiemu besesa na be sha se Philippines bi ana ye obi be sha se akeke ka wa aposo no e che se yade bi woni padua num a da ne da nyina eye kese woni padua num na da be ye kese pa no ubehu sa fedie na de wato na afi wo soli mpo ayedin enti ne wa wo ba ye won kase mu woni padua mu enne obi ntimi krantu ne na ensi abonten ukobusa na asema o kan se sasabro o misu ana we ba ye de me sasabro ba
enkosi da ben ma me enkosi da ben ye bode wo ka che wo se Dr. Baya so ye bia ye sesa sabura na rheumatism wo ho a opientem ko nipadua ni nya ne fa hodie enye wo nso nti na nyankopon mawie mu nyanyunu ono na asesa na weda nya ona abo no enu nti na ode ahaban adom Dr. Ba se saya tie na wo so na se bia wura mu gye ni ma beka wo dompe ama wo nipadua mu wi wo etutu eye wo ya ema wo nkasa mu hu de wo ye ho no odi wani epie yen ya so eye ho eye Dr. Ba ho a me ka cha wo na mo ate ase se yade bi wo nipadua no afre no rheumatism na asasabro agi dompe na boso amen na waka demu a chese wuntimi kura mfampie no yankopon adawo ma ye dia haban be wura nipadua no ama na kosesa yade na firi nipadua mu ama nso wanyamfa hodie awie ye di nkomo ne ka yade ba ko efe na arthritis no eno nso ni nua pa no ne ni ye nyina esasasabro na arthritis ne de bi aka che o se eno no ejina nipadua waposo akwasi broni se wodwante no eho ana ya na ejina da ne da nyina eka kire wo se waposo kasa mienu ene kohia ewo nipadua no waposo bia no eyen kasa mienu na nyankopon bo nipa dasani bia no oye no ma bi toto kasa n'animu a ya kasa ni mienu nkotwi na nya wo yanti wo de cartridge bi ana gegre bi atoto dompe no anim nanso emra wunyini ko anim anan kwanhia bi anan wunu anidie bi no wobehu sa ahyase na ewuwe ho na erere enti hyase se cartridge no erere a wobehu sa fe na dompe mienu etwi dompe enu nti na wobeteme maami bi obasole o se mi kotodwe na mi enya me ye wo nanso na de me ye ya fe de eye me ya emu rere me echese wu kase na na se wu gregre no yade na hyase erere no enti amenka se na etwi enti na se wu tie mi na wo hwem ya wunti ana abere bia ye betena ni udi sa ankomo no se obi a wahya ase ete ya wo na aposo obu a ne nsa we etitu ema no kra de oso ne bamu a na aka wo no obete o se aso ba aso mensa na okeka no ma bi dia wo keka ni nyina no eye times bi na wo kan ba brade o ye aduro no se de be ya ye behu na kasa mienu akohia amenne eye wo na wo te no ni nyina no ye dia ban kanwa na afiri wo so eneme kasa awo ba ye obi ni kotodwe ni duko de boko asore wa ma ne made ayeyere ne enso ya wo nko ano wote ma me de na awie me ka cho no se sa no mani nyina nsa wo yade ade be sa wo yade so obeba Dr. Ba ho ye ni enim kwan ye huru wo kasa ne kwankura afaso awie aduro enti mra ye be hu se ba bia awie aduro ni no ne de aba to so na kasa no awie na sa fifi foforo wonti ase a je se oba Dr. Ba so na be pie ho a ho na be hu se de ye kan nyina no aye no kwaturo do enti na ma me fo papafo bitimi kina 6 years obeba be du Dr. Ba na wotumi enu pe na de asori afri yade na nka age na hyedem no enti na ye di nkomo ne ka che se okotodwe yo ya waposo yo ya wonantabu ye sifo udi siwa na ye ya wonamposo wanka udi siwa na ye wo ya etutu awoba yi kwa de wuhu de wo ye ho a enemi ni wudi nkomo aka che se kroma ye ka obi esi dompesem eye ne dia eye chamfo ba nyare wo nyina bedwane enti teteno na ne obi dompe ho kan ne kire no ba bi echichi enne Dr. Ba dia ben enti ade nti na wonkasa ne dompe mu ayo no ye ka kire wona wo ma fi se ne nipa bebere ye asua enne wote se Dr. Ba dia haban sa ya de obo so no so akotena ba bi na otete nkruma san bi no so de toto kasa so enti bedi ben fie du na kasa na da so ye oya na nwure enu nti ne ye ka kire wo se enti etie ba bi etie de ye ka no na fo ani kire Dr. Ba ho na fo dompe ne mu rere no oba Dr. Ba ho ebehwe enu obi sisi ye ne ya oka de ya wonchase ana misisi de hunu se Ghana no adwuma ye anye nyina ho ye ntrase ena nipa mle bi a wo tena se chebia benya ha wo sisim wo gina wo chebia benya ana nipa benya ka gina wo akra no atena se kakra nanso enam sika semti obeda gina wo atrase entimi masa enu nti na Dr. Ba ede sa akwanya na ma se wo ye adwuma ama na kan wo sisi waste no eye wo ya pa fabla ya so eye ho na fe ye nso ye mwo na fe sisi yade no yentu emfiri wo so na fe nya mfa hodie afa obi anya nkwanhia ne ho ba bi kasa ebu eno nso eye Dr. Ba oba ya haban ane ye de betoa ye mfa dade bia enhyem ema na de bia na me udi nkomo ade ye na mani wo ho pa ya adwurum hawo
ye kroma obi nya adwum hawa na ye di asem bi ato so o akodi obi bone no waye ne sa enso adwene ne ho aka ye bedi di nipa na check kase ya na fe agensemu enti wa wo babi wanya adwum hawo edambo bi abotoa no a ma ne bre no eno so de ba Dr. Ba ye be ho etwere yade eno so ye Dr. Ba also ye mukuro ye Dr. Ba me se komposem na etete wa ni nyina no ye Dr. Ba eho na de beba de ka chon se wo diabetes na etete wo bra be ke bibidro na fe wo sugar no entime beda normal ye de kasa ni nyina abawieye na de hia esefata ne sefa ye number no na wo yade a wo fi se ya modi no ofre ye ne ye no bedi nkomo ne amo aba na nso ye de ahaban na kan ama so ho ato ye number no ye 0244 988 004 0244 988 004 and it was 0244 08 34 82 0244 08 34 82 wadam all Dr. Ban you Kumasi Atunso Agwaban Hospital nachi ana nkan so ye was Printers Road 18 junction ye dim komo awie se wo pa haban am na sa dom pemu yade a ba bia wo so do ani kire eye ba mini aba nyankopon koso na wo nhira mo pa so epa abusia ye ko eye Dr. Ban so ye ekoje nkato kaka na ba bia edridi ye twa ye ho aba ye ba abagafo wo so wade nkyere no ye beje ye twa ye ho masisia Nhyira 104.5 yeah, coffee ma monkey sanctuary. Na se me free me pem ma adri bi din a o say. Na de me bodi. Debbie. Because me was say when ya jibe baby say. Na me need to say o kasa. Yes. E ma ho. Aye wa ho. Hello, welcome to Bomba Stores. Are you planning a trip abroad but feel overwhelmed by the visa process? Our services include ground handling, air ticketing and reservation, car rentals, tour guiding, and all year-round excursion Ready and for tours. an adventure? With Bomba Stores, explore the world and create memories that last a lifetime. Your journey begins with us. For all your relocation needs, we've got you covered. Be it study abroad, work abroad, internships, seminars, conferences, and what have you. We are here to make your dream a reality. So with our experienced team and professional service, you can travel with ease and peace of mind. Contact us today to learn about our services and start planning your next adventure. Bomba Stores, enjoy our tourism.
Welcome to Bomba Stores. Are you planning a trip abroad but feel overwhelmed by the visa process? Our services include ground handling, air ticketing and reservation, car rentals, tour guiding, and all year-round excursion. Ready for an adventure? With Bomba Stores, explore the world and create memories that last a lifetime. Your journey begins with us. For all your relocation needs, we've got you covered. Be it study abroad, work abroad, internships, seminars, conferences, and what have you. We are here to make your dream a reality. So with our experienced team and professional service, you can travel with ease and peace of mind. Contact us today to learn about our services and start planning your next adventure. Bomba Stores, the joy of tourism. You're the buyer and so amico here. I won't send me brave. I feel quite a mobile some transaction or order. Debbie, and catch you offer say on download tap send. So download tap sender or send this come away. About some mobile money and our bank account simple. Tap send. Yeah, tap send. Now okay, tap send dear. If you see a fan baby ubia, so what Europe and America, Canada. So kura Android so kuta iPhone and once we download app na two phone so. In the process, maybe say promo code ayedian. No about Nhyira FM asho a basa automatically no. Yeah, chow £5 and €5 and we are more Europe. So America and Canada, yeah, chow $10 for free. Oh, send this cancel. Yento tap send it dear. No fee. Hey, they just say okay yo. Tap send. No. Na me ko lady eho na fe in free home lady. Bibi ayo boko de. Yo, acho ma me 2 minutes ni enkwai. Between two people. One say you involve ebusuya. Yes, worry ebusuya nyina. Ye ya mamre mu de. Yes, worry ebusuya nyina. But aware no omo ne fapem page na omo so ye oyere ne okunu. Enti se afanu no enso no mienu no try certain bia no omo bewura aware no mu bebra e de problems na eba. Enti ye maame no onti asese eba na obefa no free ho no in the first place it was wrong. Okay. Sebe man ti asese wanti ase oba tanti bi fiti prekupe nko oba ho fie nko pagya ne ne nyoma nyina fa nko tena wo so se sebe man mo tuti no so ne ona akọ na wade se de tie bia atwa se wo tenam sai ye papa o se nya boni o so tenam nti ye maame ne ho na entwa yie onyintum asoba na no te no onjintum se entwa yie be man no so asem o kan se wakọ abosomso Ebia ono to ono no mpenta. Ebia oye Kristoni. Eko yo. Omo mu sika na ko bo. Oye sure say no mo oye sure so mo de ko bo so so de. So ba be kwa o me fa me bo kwa bi say adenti na oba na ko bo so na wasa aba. Okay. Eno na ebia ho ogina so say bia oye Kristoni. Enti ne bo so na akwa na bia ne no bo man. Enti na bia ono so e de sa akwa bi no abo oba. But our so for me, no one chum, not bear man or ban. Or take your decision. Then pay your PBM. See a giant and I see that's how. Okay. Right. All right. Evangelist, what now? Papa, I'm just a scholar the issue. Okay. You're going, and the time they call. Oba no, Nanaima. Mammy. Asemna, I see one no moki canning in an home. And you want to say, okay, and I'm here. I said, oh, sir, Obia, what dear name me wa. I feel and send me any so. That's so. Ubet me, I can be. With me, Jinaso, am I our DNA say? Beman, I fed up Obano. Okay, so yeah. Tiobana statement, and you may be woman. Or ye man, Pessa man, tears, a man said, your madin come on, a mamma, you didn't come up, papa. And I answer your yea. Yes, you me cry, didn't come. You didn't station, you didn't jumum, you didn't damias, you didn't spas, you didn't saw them. Sabema betting up at Nadamias, or one a quackabaqua, no, I change say, and what you could say, where I'm come from. So much, where on a 12 farm. So much, and now you're a cotton about some son. What damn I say, ja. We don't have no powerful. Ain't now when you're damn it.
enti nkomo no de akọ etie nie girl no say oto be ma ne pono okay it key it means girl no aware no wo fu abembe kakra okay because se sade ni wa ontimi nye sade no se be ma no nya oniama bi ene nkomo bi ebe mi ehunu se hade in fact be ma no ya atra so but to the stand say oba etumi tuni kunu prum de na che se oba no awade na se no na wa man beti so kakra ti wo susu sa awade be ya na nye oh me there for the 90 over 100 there awade na nye enye 90 over 100 ne de ade na che se enye ye ne 90 and 100 ne de enye ye 90 over 10 hey sorry for the bottom proper fraction yeah what do you mean proper fraction oh I don't know say wo check ade na ensi so na udi be count your friend improper fraction me that's it what do you mean proper fraction ade na we are mathematician oh anya mathematics bia wa me bia o ko ya so na o ko okay you go big mama ohiri ba gbadu ti ana ko se ka wonu mbende mama e wo sa wo fo chira ware okay said dia ware eti wo jimi ya wutimi ware din o hwe na wa dwene wo foma enware ejuma na din efi se bibia me ko ma me ma me tu mi kunu ho ma efi na me bi su anya sase ben ka sama nche me ma me da okay mi ya me ne behwe na ma ba fom na me na aka ya ware okay so wo ma de na nya mi ya me frɛ no wura ana me kunu ade we ne nka wo so me de tu sei he aware wo bi ehun aware da ya abotre ne de ware yeah girl no na dwene wagini ankasa me kan sa play okay bibia na obata bia do ne bo me sei me baba kan kura sam kire me a de bia we ose le big mama de wo de bibia na ka bi ma no me kama no ko manhia we etise bola suja bo no say the evangelist kan wa set up wa ye ni wa ye de na ye no me bia kire boy na mama me no woni de hu do bia okay sanity okay ade ye me say what so no wa ye bibi o say wa no anti mi pese mi bisa na sem omu na se am kasa papa okay ma me no so no o so do ne ba na wo ma me a wo ba wa ware ase uti be sisa ne no me furo wo gu aware no him and they say the experience never when no yam fa do wo twe atade we fe o twe kuku na wo hema o se ma me ni bisa wo se susu am pasa wo ba be ma e na yire fi ni nche mfie mienu wo ti wo kwa wo ribi se wo kwanya wo bi a o no de je no so a che se wo no wo ye bola ma no enti aware we se ka bo mu kura ni je ni ti enye ya ti mi nwu no kwara ye de esi enwu no bia na kasa kire ba be ma na fa me and you are not there o me na ko se wo what you say ye de ye nyansa mu no ye be ka bom but odo na we bi hie ni na kasa eni ko bi o ko tra ba bi fie mienu na wo pa wale no na me na nsa kra me 1 hour kra me nti asofo ni mienu kra nka ntinya de be yo nye ye dia na akroka Nicholas yes 1 minute na menko ayi akroka yeah abaya no wo minia no ba no na nka be me ye in fact nka be the last amesu shabaya no te ana kan wo fo akola ne ho fo akola ne ho fe se de ne ho fe ne ba bia ho fe ba bia sesei oh me pa cho efe ba bia sesei se de wunim no efe mi bia na ho de ko kan hwae ne na me se akola ne ho fe na se ba bia yes ba bia se ne nan so efe me ba o de me ba na mdi wachi anwe ya abusia ba bia obeti de odi makwa kwhye ne ye be frɛ me ne mentimi enye me ho ano madaroma se no me nsabo na ohwehwe ye wadum tv na wahu ye bi ma na kyerɛ se ye ne mu edi empapa mu eno no yakopɔ de ye nkwa bɛkyɛ ye agitum saa firi se ne bɔhye bia ye ane ne amen nti ɛkyena nso obrajumedie ye beba ɛyɛ afrɛ wo bi na obi nso mfrɛ wo bi se ba bia ye duru no ye kwa no no ye tete abetie no na ne cha no no enti kyena nso no me no pepepe ye ne mu bedi
adi ehye mu midin e de Ohemaa Benewaa ye de ye beto aso wa ha kosi se no miensa e bebo apam mu yakopon onka mu nyina mo ho ba bia na efe e bi to say gan ne nanso efe okay ade ekum wo gan no kura de efe mama atahwe mi bacha otu odi echem ohwe akola no hu egu ne nsa ho yeah otu ohwe nyina me hwe ni nyina me dago no ya ba bia afasa akroka na wotumi kofa we in fact wagu abusuan ani mase Shama ya no ankasa hia kasa kire wo sese wiase na ye konde ase no ha adwene o maame no te ano ontumi control ne ba no we akola we anka ye C class for dia anka ye ayi Range Rover Highlander wama na Range Rover na mkoma hu we edu me bi so ya na nya wofo no akroka utumi se so ye kromfo yi wo di sika popo akola and then kola no so no wo mo want to to o mo fefo no if you no man dey 5 million mama it do me dey no see nya papa wo ko bi nim batete o Ohemaa dey kata wo fo no I was say ye bo mo achi no no enkoda ne nye but won tete no obata won tete say eto de den de wodi na chi de ba na satan na o chia no we nya amre man no yeah I mean, that is where I'm coming from. So far, Abaha, yes, teenage cases. And Kodan, you know, Womu, no, I don't see any serious meeting. I changed the man who can producer. Mikofia, I should see what walk on him, who near me. Awu ya tito e ko na ke jimia awu ebe hu na mse ami ebe hu say wo fa banyuma baba mama kan se mi chiro Lady Gold e kan me kan bi asisu no e awufo no ade boba e ba besi awufo bebre ya ba se body to the sense ne bakuta ade a omisan ba bi onya free oh ntina e no correct na ya kan side ade ne kura pala no nya wo na o ma no ntia ya na na kura sense kura if panties we are bata yes we are for when idiot today omisa Dabi woso wa je say eh ne ban je say on pesika di o so yo akola na enema even school bag o fu bi nkon ba school bag enema egumu no baby a wodi afa die me ba kwa homa no so sisi anso me che obi a 1 minute ma tan a wonum nti wo mani especially ebinum ye double fathers ebi so kura single mothers single fathers nanso wonum nti wo mani hwe nkoda no teenagers na densemu baby a metie wo ko no ma ya no mo no niema say ya tofi ne niema young girls so 13 14 ebi mi na na bana mi o ma bo ade mu ha obi enjimi ntina ni o mommy we ga mommy obata mommy yeah mi say mommy ya down enko dadie wanyini wo mkwa 13 years omo ma me no mu nso ti area aba me say he Ohemaa okofa ba na hima hwe akola ko school me wa baba yo ko school ma tena se dia hu sa dia be ma betimi dia se akola no anya na adwene eye achede ska okay nti me ba no ya tua school bibi awie no me head that money ska okay said the bear yes akola no beto no enkola ketenkete ni nyina no me mo bia no masaka chem so hu se obi edini obi aduane oba fia be ka kire me omba no ma be yede abeka omba ka ni mo no ma panish me enti ketua na wo mu no oba da me hu se wei na wodi wei aduane panimu na wo mu no pen egumika boot boost egumika boot ade bia kitani kwa betimi dia de fese manda kola no kwa amata na I said na wo ka bibi me ma 2 minutes na Ohemaa me say ensema ye kan nyina ye kam obi a okay ye omo kan
70%. Okay. It is but a colleague also with Fumania. As soon as Talia send out what deal free. Okay. Opia what Talia would you copy. Bonnie and so. Bonnie and so. Your money be alpha. Yeah. You come over here. Yeah. And you'll be on a wolf for now police for Kwasobo Massey. Asofo my Jimmy. Until you come over here and let me on track. We let him go. Point of correction. No, what they ask. Mama dear is 30%. And I may say Nancy and school punk as a body. Okay. And could that bed to Maya? Yet she won't car boots. Yeah. Car boots. Big school. Just your body. Our Uber. Na enkoda ye mo fi boot no ye o escape so mo no every was school mo am created the dan kra na every was school mo na how come so enkra ni timi ya sa access no kra every was school mo budget dakopa de na komo we say awufo bebre no mo man nim komo se enamfofa wo akola no ani nyanko na don for dada no kra te a situation be no matter the amount of advice you give, no matter the money you give. I don't agree. Me kwa homa no say because we do agree. Tommy police yankwa na say emu da ho dia na me first caller. Our this same ene enkomo ayedie wo so wadwen e wo ho eye sei na yanko ten wadwen kire ne sei. Hello mama Wow, Joe, me don't from Pacho would be baby a free. Wow, this year on Abu Wine. I can't do the pie. I sound so yase, assembly. No way. I quite look at your name to Panama. I'm getting to Mama. Over and some now more can I find a breathful and then seminar. The ending time, Obana Mammy and Francois. Say, Bear Macrani, Obana Yakasa, Mammy dear. Any who can say what you do better than the normal call. Wine, this is a normal car, just a mobile jawali. 2. Mamma is a common mamma, say that's no. The more dear be a moment you call. These are common mamma, some power than the customer say. So I said a normal car, and also, see at your movie as a cat of a boy in a day. Said a mutu about us from any kata. The money will see a bomb, mamma. There's a little no to create him come over. So if you open some reform, you'll be as well. And fear me a numuya. I'm not going to matter now. Don't say you could know when I be here on a Buama crowd. Oh, yes, so yeah, that's a right. Hello. Good afternoon, Ohemaa. Good afternoon, Medafo. Question. Pacho Yanko. Ohemaa, no question for say me be mamina or den the baba and the bar for now. I'll come at Jessica. Why, ya dear papa. Se be me yi ni se dia sanse wo ba pen mane pene so eni ne kokotenasi na se yare ba na wo be ma ne gwantimi entu anamon so office se hospital hokra ne na M1 na adenti na wo mfa ne hospital foforo wa ni akire nko na wo se wo yare akwa bosunfie bu ni akire wa se wo mu di nkomo no wo ni maame ni o maame ni di nkomo no de ni busa maame ni se okọ hospital ho obi si hoda anabos info no okoda busi maami ni si hoda maami ni wan si hoda na tese wo mpe wa ase na ase hwe wa ka se me se me do kwa me ana metete wa mo waba na tese obi ja kopin so obi nkrofo kunkrofo oda na mo ni su ansa mo be ye yi be bia ni no obi awo na yele se kan sa obetete na kopin da kuru be kunti wa fa ne ba awade enye fi enko heaven me da se ba. Once watching channel, no. Okay, hello. Kafra me pacho, Kafra pa. Hello. Hello, Mama. Good afternoon. Good afternoon, me da from pacho udi baby afrefi. Evan of Fancanto me ka safety for no market. Yo, fan pacho yanko. Na mini kan che bi to phone. Ami mo na ba so e wo jima pa de bia wona mo yi. So, kakra me kan nyina ne say. Ya maame mo mu yiri omo ntwa mo nfi awale no ho e ba ne ba na e wa na nya mo maame fo maame we di nam ha da we di nam ha enya mo nya san ma awale ni aya dindindi mo maame we di ubati ene na akwatwene ni amafiri dan eye se oba ye se oyesa so tia sin dia be sene awufo ni mienu nyina go mo ya ne nya omo ntwa mo nfi awale no na omo so wa na oba no so nya mo tere
na be ma wa ha da na ko tupu to ma ne na de ma de na ko ye ya be ma ne twim na buta ho sa de de na me ko ye ya mi ku akọ bontia ko twim so hu se so wo ya de bi na nya ne ma be ma ne ye sa tena na sisi le ja sa te bia na wo ye ne ma be ma ne ye de e ko ye sa nti ya be sere oba no o ma na ko ma mna to ti so pe be ma ne se ni kun di ya o ma na ko ma ye de mna ko nu no so hu se do ye no enye na ma me pon so mo twa mu bi anko pon kam no me da ma se so pa ye twasio enko no wa hello Ohemaa Benewaa ma home. Yeah, Joe, medafo. Eno de me ya man tbi enwura mu ba. Ai, eno de jabo tensuo no de ye okro mu nya asem ketwa. Na de evangelist ya hon de be ba, me go ope bo ase man se cheni bi dia brabo. Nya sa si koto, grofo de mudiri baje. Te nya asem ketwa. Ai, de no de na ba ya ketwa na de. Ya gidi fu e mo me ntia se ewi ase niema Meka say baby a player theater because in koya sorry way. Many are sorry for witness for koya program. May ya alter call na kremoni be G phone fi me san say obedi dance here. Was say okuta hom 12 wa e bia ya adwuma 7. Na odi say maya. Sadia ne husiti na was so pa obetwe no. Enti wo twi na odu fi anu watoa no. And what the idea gungo for a so. And the idea for your mom pay my ma. Nanya a foot you on one, the big now for one. I feel a bad man or by dear, and so now Bemone dear. You say, Yame Bassa. Because Memman be on ma, or Moka or ya, or Mofia for one peneso. Name on man quadia, or Mojitum. Anna by Anos, why I catch them, and Mameno. And the man men to a poor baba ya sending to mamma. And the man, oh yes, I am man. And you're ready, Raddy, by Abian Radia Bemana ye. Morning, I mean, Yajuma. Okay, what's doing Yakupon? And I'm in fact, my last caller. Hello? Yeah, hello, Ohemaa Benewaa. Kwasi, to say? Me patch na me adom na hozo e. Tamfo aduam fo nyina ho ye. Omo nyina ho ye. Ye nkwa. Ye besre, ye ni apesla. Nte die nkoa na ohu na akroka ho. Akroka ni pa efe oku school, we je school akwatena ne nche so ba hwe ho. Ho ase wa ho fo so hwe ho. Nti me dey always ya meka eye futusem e de maye nyina e ma na me ba nyina. Ye nti ni efe nto na mo. Obra get results me da ase. So, yes, yeah, that's me for last one, bonus, me for enter. So, hello? Hello? Me da from Pacho Odi, baby, or Frefi? Pacho, if we could find cram, because if we be quiet. You are back of him, Pacho, you too. They make an answer and cramming in so hard, Jenekakla. Here now, who are Krokahua, you see as well who near to. And you ever see him crying, you won't hear foot to a name, Mohammed, and Koso. The chair sounds to say, I said, number one, that's it. Yo, yes, so yeah, that's your chair, be quite mine na. I was here and I mean to me and fat of friend for BB for say, yeah, Becco, a haxa, a share, and that's one son. I know, mean to bed this we say, and free or not, a fee, Dr. Etna see, I mean, caught and in chain. Birthday see, MCR, yeah, caught there not Reverend and Kwame Asari. And your birthday, your mouth, happy, blessed birthday, pa. Yankopon Winshaw, now when your kisses are, and so, and a mama, a fear, or Holland, Alabama, way a free or Hinowa upon gifty, a year or deba, and I yes, I ode ebaho or say mama fear wo Holland a year Alabama or my happy birthday baby MK ajua sika eba me pacho or what sister US me pacho and baby NK birthday man happy birthday any more maka mudima wodan nyina na yentimi amumudin wa Nyankopon hwamu na wonyam kese epa ebrahim die mebo modin na maka se ye ko haksa aso ye all satan focus ye adroi ene adru a chese esaya de no eye bakope ulcer eye haksa capsules and a haksa eye mixture doctor atenase doctor memo akwaba yeah na mami na pom to say okay the next 10 minutes fire ko boy nkomo yema Ghana for 84 ni na akwaba and from Hack Healthcare yakofa hasa mixture
and a hasa capsules ede aba we eye osa tamfo aduro hasa mixture and the capsules won komo and na wie ye ne wo eba bedi de bia ye ba ye ne odi nkomo ye nim se de bia nipa foforo ene tie insurance say fidie no so pa enti ye ba bia na ne abo de na wo twetwa mu no ye kan no so kakra se de be ye de be kaka ye ho na ya ba say no obedi kan fa ye number no because e ye number no ho hia ye pa because offer number no na ofra e bia na wo symptoms ana say nioma ahase dan ne ho adi no ebetimi aye say all sane bi na ahase dan ne ho adi ewo onipadua anim no na wafrɛ ofra na wachire mu atwɛ ye mpanimfo no ya doctors for no na afi so omahwɛ bi wo hokra na ebia na ba bia ekɔ na asafi na ahase nti wo hia duro obehia atwɛtwɛ obehia broni beka say education kakra na etimi aso ano ebia na meka say aduani bia wayere ho ade ho atoso edie no na etimi ema oyam anase wunya saa complications ni na no ofre na ucheche ma doctors ne bema ho akwantwe na aboa ama saa how na wokomu no mepacho etimi afri wo so your number no eye 0240 23 83 10 0240 23 83 10 and 0203 822 855 0203 822 855 Maminka was a drone na husuo no eya haban mono broni beka say green ena kokko bi etale soro ho ena usomu edi bie nti wo kwa akoto adroni bia mamodin hye no nsoma yen say eye green light green ena red seal etale no soro ho na obebie na wo de ayi adrono edi afri mo eye mixture ena capsules eye ni nsuo ena ne topa ye na wo kan bomu na wanom na aboa ama ayi ulcer no edi afri wo so na ene yesa de wa wura mu kakra ulcer eye ekura eto onsunumu peptic ulcer na duodenal ulcer disease no you cry to unsunu mu na empempi na nipa bebre bu o mani guso say hwe yare a ehu a betimi adi nipa nya obi yam ye ne ya no akopɛ aduro bi no anom na yare ne yam no ekɔ kakra onim say ekɔ eye sa na toto aso ebedu baabi no ebetimi akɔfa ɔhawa no den pa de abrɛw uyo obi a ote say na obo atwetwen ayana obo eya oman oti sa obo ehyehew anase du bia na oyam wo anu den mepacho bomoden so be kwakope hasa mixture and hasa capsules enu ne aduro a ebetimi ayi sa yam yare no ede afri ho enso di amawo sa onum aduro bi na se still na ekọ na aba ekyese wo ye nya ulcer ebeye senka be kwa pomidin aso ye na ya hwew ni padua nim ne ahu se wo ulcer ni bi aboa friend Helicobacter pylori ni bi no aba betena the moment e beka cho as ne say Helicobacter pylori a friend H pylori ni wo moja nim no but money so beka kwato hasa mixture ne capsules and am say hasa mixture ne capsules no eye dubna nutan hama no den ye nananom no from tete omanom de akum omo yefunkro ene yefun yare aba besi anei enti sa wo yefunkro ulcer anasa wo yefunu mu haw bia edunya haw wa wutimu se yefunu mu kro no ama wa sorry udua so a aduro no eye hasa mixture and capsules we ni aduro awto a betimi aboawo enam se aduro we yewo nipa bebre o ma use aduro we bi edi hu adanse a enya adanse keto enam se aduro no timi aboawo mo ayi koda na amanehunu ene abenedi a na yefun yare ulcer ede o mo fam enti utie yai na sa wonso wo sa koda na ibia aduro no ye ba akopɛ eye hasa mixture and capsules ma men sanfa number ne ma obiem na frɛ 0240 23 83 10 0240 23 83 10 and 0203 822 855 0203 822 855 Mami fa unru mu kakra de ba de na be mo hu so anya ulcer me ba cho wo hu se aya na obo ano etwetwew aya na obo ano ehyehyew edu ba bia de aduane so wo yam na wo yam edwa wo na wo yam ye wo ya wo yam tutu
wa kroya nso se eche na wo ndidi ya na wo yam etutu enti yese yare no echi ekom esa echi emi wo saa nsonsoye anase wo symptoms we bia me pa cha obomodin so bakakopɛ hasa mixture ne capsule se kira kwan baby eto aduro bia boru ha benya bia to afei odie no a graduate edu stage bi se timi so onfe no onfe oboso bu ose ana menfe ye me ya oye no ho hia enye yie me pa chokoto hasa mixture ne capsules etimi so wachiri bremo kase no osanti ama obi okoa ne mu ana se okoto a wontimi entire ne mu ena se opese okoto nso a eden ma no me pa cho unya sansenchani we bia eye hasa mixture ene ne capsules ena abekọ akoto bomodi ase onsa beka aduru wonsa ka bia betimi aboa wo pa ebia won so de no aya na du ba bi kura na ama pampan aba wanum akwakoto mouthwash wako dental clinic ya ye de asie ye ni na ye dental x-ray bibia still also because also ebetimi ama pampan boni aba wanum bomani se bakakopɛ hasa mixture ne capsules onso de na du ba bi se wafunu eye kese ahye wonum nnu ekotwi kobrema ni na wako hospital ni na no omuntimi nsa edu ba bi kura no bi aka twa se obi na abodua tu de na makonfo ne edinsifo ne asofo so koto hasa mixture ne capsules ebeyi sa gas sa ebusu wo yemni ni na ama wo yafunu atwe ama ho atimi atɔ onso de na se edu ba bi se obo wakra na moja efi wo wana wo boni mu ba me pato aduro no eye hasa mixture ena ne capsules all samo bia so mi ni dua so waye de lenge waye anti se kura na ma nipa binum fi se bia wanya yare bi se bia HIV na yare bi asabe yare bone me pato all sabetimi amwa sori odi aso saa koto hasa mixture ne capsules and am say Helicobacter pylori aboa no na no den pa enti all sabetimi am wokɔ ahohiahia mu pa mamari se on sabeka hasa mixture ne capsules ni bi na etimi aboa na ayiwa free saa o hawi a me pato ukomu yi ni na me pato utie me na se unso de no ana du ba bia fili krampo se obedidi we lose appetite ana wo didi kakra bia na wa men aboa no ma wo ndidi to hasa mixture ne capsules ne bi na ye pese ye bo adanse kakra okay na ye tie omo num bi no reviews ana so madanse di a omo de ba kakra all right ye mo kakra ntie no Mimi pati ya no metina emi ya no nsibium okay mimi basa basa mo se o tamwa mi famisiga mimi sade ni mihubium inti we obi adanse no me mane mimi ye mi to koko na mama mo bia so ate medi wa dance ya me se de bia se de mebo ne wo mbeta sin ba bia o wa behu ya da su be ya do ni ya kama ya me sin chiam amen da su be e de me chief drugstore ni pharmacy na bunya we ngu na obaka me se ni pe bebre omo si ya wa da omo ka fa du obo ase omo na fa du ho okay da su be great. Okay, yeah, more papa. I want me who about 15 years. Wow. Until my year, my mother, that is, I got to women 16. But change a button, in that become a chest and my cheek. Sometimes my name now the pain I refer to. Wow, thank you. I'm for dance the amount. Wow. So okay. Doctor, I 1 minute. Yem fa number no. Yem fa number. Fi say draw benuma be dia dance say no. Intense. Enti number na di tudwa na wabomode na wa. Number no is 0240 23 83 10 and 0203 822 855. Na me fa be obi epibiato benya biato quick one. Na yeah, sorry. Wo kumasi a PFA pharmacy e Waterford Road Junction ho. Okwado do bia opebia ma mutu nro ton ma mo pe bako benya bi. Colinac Herbal enso e wa Ashtown. Danny Herbal enso our Ashtown and room okwa benya biato misty mun na ho me pacho okọ baby to say kewa benya biato e was Freddie Men's Herbal e wo kewu and afi rock pillar enso e wo kewu o baby to say eziama obeko odalo
oda low ewo eziama okwa wonsa beka bi afei okọ enkraya Repass Ventures Hallows Herbal Tinatet munna eton bi ewo Keshi Drug Lane honom tema obenya bi wo Little George wonsa beka bi ato afei so owa shama na obekọ Randy Pharmacy ewa shama no wonsa beka bi me ba cho mo water kwa no was ebibidro fie okwa wonsa beka bi and afei so wa work so no Jukard Pharmacy and afei so obenya bi ewo Tribe of Judah and so ewo ho Pena Herbal so Cape Coast baby otu adro eton ana yeton adro ba ko bia no kwa obenya Hassa mixture and a Hassa capsules nso ebiato man. Okay. All right, Doctor. Yeah, that's if I do pa and a tone and what dance no so ebusia and now the day is over and honey do ABC. Yakopon adom wa ya de bedum pempenso ya na ye catch you say obraju medie e how no mane nhye wo hu emfantene fie tutumika ofa take ka so de obesi wo top high wo see wo ho no manhwe FM ye wo benkum so anu so atwa kwanim bra na fe ye ne wo entena se na ye mpe wasem na no kumisibre emfama medi e de Ohemaa Benewaa production enya menko a MC Abo Adwuma Pa Woli Frankies na to metina konso no wachi free programs manager base stylish for so abedafo nyina kan bi na menso metina ekyire etina akonya kase yi mu ekyina da nyankopon de enko abeche yen ye besan ehia peace shalom ye kodia na akosua e de ye bepon ton eniema kaka na aka no pepa pa na yenko abusua ye to adwade no eso eye gastro suspension and an capsules and American for ede am bibia se ye fu ye de etete wo yam no ehuru so emu keka ede na ye fu ye de sunsunso ede abrewo edwa hia eye gastro suspension and an capsules sanso na wo bo ehihye wo bro ni beka ne se headbands Mr. Oboru drug store shop bia ye to edro tu no bia wo so pe gastro suspension and answer the capsules edro ni bi to bi no nom etu ase kra e mabiem ne mom hye so abofra no ni enfiedu na ya wadama what's on this canal okay ene mama check na sam from doctor and now pharmacist party da mama we say can do hey come on da you know go on am say ya nana so be be tie tumi na me wo fa send me ska din kan wo ko si obi so ni pakura diska ya de ba ya so me ko ya e ho se bebre afi ko ro go sam sam transaction wo da sa na na ne e mo benye bia to na wo so timi ato ne dia ka se oba sa so na no spare counter be ma ya tete wo so na ya mna se bu timi kwan fan wo ba no wo wani che da wo de ba hospital aso ya bo e ma ni nyina e kama e de ma infections a wo ba any bem stroke diabetes fracture hypertension and tete wa Mr. Okaka for any che e to krapa old metro FM building new hard so na wo ba jene bre wo be bo na wo ko pomode no enya no ntuma pa e de fra de sa ni dia number e 0244 886 437 and that's 0201 681 717 for doctor ho no wa pomode na e na so from abuchanda star 165 hash na pa wo bo my way abuchanda kakraka no e sa so wo be say okay ene mama check na sam from dia wonya do wo bo my way insurance abuchanda na ya bo e can do bia to bia be to ye you know go ni am say maso ya ye na na se ba bia metie tumi na me wo fa send me ska din kan wo de ko si wo business ni pakura diska wo de ba ya so me ko ye ho se bebre afi ko ro bo sam sam transaction wo da star 165 dial ne di se na kan so na fa no e kan na abusuani mu tre any disability ati enye my way cause no way nothing about center the virgin doctor what do you know no kuda miensa ene di abre yen odi abekuda man so what yen toto bi na yen no e do bi se nothing about me cha wunya bi no ma e bo pa ya dia wo pia e dia woni padua nim it is hypertension diabetes stroke low cholesterol typhoid fever jaundice menstrual problems and a poor satiety to unya lost in about me cha do ni bia e tu fi kwakwa e fi ni padua nim a emabiem sa na lost in your me cha fi do papa e tu enemu ya de boni bia se e fi hono de ma adi aboni be kan say sexually transmitted okay ene mama check na sam from ya dia bi se gonorrhea syphilis candidate genital ni na e tu ase wa ten kan ko for maso ya ye nana se ba bia metie tumi na me wo fa send me ska din kan wo de ko si
obi so nipa kwa discount yo de ba yen so amikoyi ya ho se bebre afi kwa do bu sam my transaction that's na launching the layman capsules ya drum wa so be ma na wo be ma na sisi ni munya adwuma de eni ka be ma ye ko be ma de o to pa wa to ni ye sisi ni mu aye mre o be ma ntimi pagya ni mu 3 minutes 1 minute wa tell de ye bu kwa ye papa no so ye die wo ni padua ni mo so pe launching the layman capsules e tira kwan na wo no bi cancer bia so adua wo be ma ni mu no etu ase kwa efi ho no de ma enu wa so e wo pe ni do so po etu ani de mfo ani tira kai shi drug lane ekus pharmacy case work herbal and a halo herbal